ga go ne ntwe e ka le tsenang ka bogare ya le phatlalatša. Mara ge o mongwe a ka emela mola a re ke nna ka kapa, o mongwe a emela mola a re ke nna moremi, o mongwe a emela mola a re ke nna malefo, o mongwe a emela mola a re ke nna laki, dira di a tsena ka lapeng. And ge dira di ka tsena ka lapeng, di tlo make sure gore ga go ne o mongwe o e leng gore o tlo re ga a lebelela o mongwe a mo lebelela ka leihlo la peace, ga go ne o a tlo re ga a lebelela motho a mo lebelela ka leihlo la mogau. Ke ka lebaka le o tla kry-ang bana ba motho ba kgona go segana ge o mongwe dilo tša gage di sa sepele gabotse. Mola e le gore go ya ka kwešišo ya ka ko gore ge o mongwe wa gabo rena a hlotša, re swanetše re le bana ba gabo re mothekge, re mothekgeletše, re se ke ra tšea mathata a gabo rena ra ntšhetša ka ntle, ra bogela ke baagišane, ra bogela ke bakgonyane le dingwetši, ka lebaka la gore bakgonyane ba ge ba elwa le barwedi ba ba rena ba ba komela ka ona o le motswadi ge e ka ba ko wena o hlolang dintwa mo gare ga bana ba, ge o ne le wo o bolela ka wo, ge o ne le wola o bolela ka wola, o laola ke dipompong tša dikotana. Ge ngwana e tla zwere pompong ya kotana o monoka, o thoma go hloka control, o lebala position ya gago gore jwale ka motswadi o
motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona letšatšing le le botse letšatši la labobedi la masomepedi tee kgwedi ya tee ngwageng wa 2025 aga ke moka wa a šiba le ka kua ba emiša menwana ba re kakapi a re namele re a leboga prof ya a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ke baruti ba porofeta ke a le dumediša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša magagešo re buile gape mabapi le tabeng ya hlogo poledišano yela ya ya re buile moetšana malome ka kapa ke sa tsebeng gore mogoma re sa o hlaba mola ga maloba nete go buya motheeletši seemong se se raite re ko gore ditaba di sa eme ka mokgola na a ke go leboge prof ebile re amogele madume a gago a mabotse a go hloka sekutu maloba motheletši ka labone re bile le family ye ya ga madisa go tšwa ka kua lesehleng la ntwane mo e lego gore mošimane keletso wo mmage a ithobaletšego boroko bo bogolo ebile moya wa gagwe a o ithobana yo fetoga nnete ka baka la gore wena tlabe o se gona go te karabela godimo ga nnete kapa maka a e leng gore a dutse tafoleng go ka gone o tswelele gore o tle o gone go tlhalosa taba ya kamano ya gago ga botse le batho ba and then o hlalose gore kua go wena keletso o tlile jwele ka eng o dira eng o mothuša ka eng and then go a kgonagala na gore o ka khunamiša keletso wena o sa kwane le batho ba ga bona a rawa ya go khunama ke khuname lebaka la gore ke hlabe kolobe ke lebaka la gore ke ne ngwanaka o mongwe a hlokofetšeng kwa di 20 o ka re wile di 15 or 16 and then go ne le o mongwe wa family o dumetše yeo ke mo convincitše gore please come forward batho ba tsebe nnete re ya kwagala ya o ka re ba gabotse jwa re ba gabotse jwale ke ka baka leo moroka e fitlhile mowe mme o re tlo mo founela ka nako e re mo nyakang ke tloga ke mmoditše gore o ile maloba o be a se a theeletša radio go tloga mathomong ile mola ile gare gone ba mo founetšeng ba re theeletše go sa ba gona ke ge batho ba tsena ba etswa re sa tsebe rena ba te thapeletša di-invitation tša nako ya go tla go hlaba kolobe goba ba dia jwang ba raga o kwele ba re so di thomile so tša tsamaya so le kgonne ke mo kgopetse gore yena a theeletše radio go tloga mathomong go fitlha mafelelong gore ge a tlo bolela kapa a te karabele godimo ga ntwe a te kwetšeng yona ka tsebe tša gage ka gore ntwe o te kwetšeng yona le ye batho ba go hlalosetšang ga di swane jwale o theeleditše mo aleng ke na le bonnete bowe keletso e kgonne wa phalimanyana gape poe wa kgatliša a o swane le malobane o nakwela ba nogo tšere o sa tunta poe awa le kgonne wa kgatliša man ya a šiba o moroka ya a re titsebišeng pele ya koko ketsi ya a re titsebišeng koko koko le ka no tepolela gore ke lena mang kae and then e tla tla ka mo go ngwana mmamzayone le mmane awa nna re tsoga madisa kere re itelela ka bophelo fela gore motse wa ka wa hleretlhepa motse wa koko wa hleretlhepa bjana ke kgatlhege mme ka se kgatlhe ke bana le bona ge ba tshwaitsane felo ka humana le gore ke tshwanetse go tswa ke lle mo bathong
ba tla mpona Yeah. wa bona No, re go bone koko. Sello sa gago se fitlhile re go bone. Go tla loka. Mane ya keletso. Ke rata go dumedisa ka moka ena ka leina ke nne ofeni ya kwa ga Madisa ko Ntwane. ke rata go dumedisa ka moka nna leina ke nna Nnini Madisa ke nna wa Mmagomosiwe. Ngwana mmamza yone. A ka berekisha o. ka re kgotsong ka moka ga lena khutlo nne tsa lafase thobela ke le yena mme o ba re ke nna Mosione ke nna Mamiki ke nna o ke Mmano ke nna ngwana o ke nna motho ne ke thušana le ngwana o gare ga dio tša gage ka moka tša gore a tla ngwa le matric Ngwana o fe? ena o keletso Keletso, alright. ne ke thušana le ena ka dio tša gore a ngwa le matric alright keletso ditsebiše monna nna mara ke role player mos a gore nka itsebisa Wa tsebega. ke mane ga thoajumo O mane ga. Yeah. ka le dumedisa ka moka nna leina la ka ke nna Ntladile Madisa ko Masukaneng le Sehleng. Ke kokwa keletso. ya magagesho nako ya re dumela le kgono a re boleleleng go fetša re buile gape re boela go fetša ke nyaka re thomeng ka taba tšela tše kgolo tše di le tshwentšeng kudu pele keletso ke nyaka gore re thome ka ditaba tšela di le tshwentšeng kudu o lla ka eng ka ba keletso ke kgopela go kwa sello sa gago pele sello sa ka se segolo ke gore taba mathomo ke gore ba ntshwarisitse Yeah. ba ntshwarisitse mo lebakeng le re la gore o boletse maaka ko ne ke ile ne ke sa ela se naanagana gore ke se etse ne ke ile ko lokisa dilo tsa sekolo ene ge ko lokisa dilo tsa sekolo ke laela mokgekolo a ena ga nkutlwa ga pele nkutlwetse tsa ga ukwa ko lesaeteng ya ba gore o foma taba a foma taba o sala mola a itse gore koko o na le go kwata so a fetsa mmotsa fela ya ba gore e ba ditshela ge ke boa ko ke boang wa nthoma a nthoma ka go nkomanya o tsutse diary yaka o tshwere le pepe sele ke lona le le tswang ka mo diaryng yaka so o mpantsha lephepelela gora gore ne le ko page 19 ya diary yaka page 19 so gora gore o mpontsha gore diary yaka e tshwere ke nna diary ya go e tshwere ke nna remember ke na le 2 months in timeletse e tshwere information ya sekolo e tshwere information ya ka straight e personal so yaanong ke a thoma ke a tlalelana cause of ke nyakile thata ke botsisitse a gona o mpoditseng e ba gore ke qena ke irang go hlakana le gore nankomanya nthoga a nthogela mo dimala ba ka laola nna mola ke tlile ka tabe e re la gore ke fihla ko mmeola wa sa saola ko Sempopuru a mpotsa information gore ke ba botse ka re le ge ke sa boledisane le bona e ke information e rela gore ke galentse ke emetse mo bophelong ke tlile ke thabile cause of mmeola wa sa saola o mpoditse tšatši le la mpoditseng ka lone o mpoditse gore no that certificate a mmago e lokile so ne ke thabile ke itse gore no ba itse keng a ke ba boledisa ke gana mo gong ke wrong ne ke nagana gore ga ba ntirele that certificate eo gane ba busy ka yona so ne ko ba botsa ka yona that certificate eo so tšatši leo a be go e ke fihla fela o se tsa boletse maaka and then o se tsa nkomanya o boletse maaka a gora gore nako go tshwarisa a fetsa morago gore ko motshwarisa so gora gore o sala tlalelane o sala kwatile e ke fihla fela ne ka apere hempa ngwana ga ge ntsho a re o apere hempa ngwana ke go mmontshwarisa ke re ka re aowa emanyana ke go tlhalosetse ga ka ya ko ira dilo tseo ne ke ile o lokisa dilo tsa sekolo a be le gore o tswela pele wa nthogo nna ke weak mo maikutlong motho ga nthoga a nthogela nto e seng yona kore ke a ferekana so ga ke nyaka taba e tswa ko go and then ga mpontsha lephephelela la diary le le tswang ka mogara diary yaka le ntlhakatlhakantshitse cause of e tshwere information e bohlokwa ene le ka tseno ge e le gore o e tshwere ke kgopela gore a e busa so
ya ba gore ke a meetela ga ke meeta fela ke meeteile ka di-5 ya re G6 ra tsamaya ra ya koo mme o la a sa saola a tla approva sela ne ke setse kwa a tla approva a tla bosa sa ba teng a ba botsa gore maabane ke ile ko go wena ka mabaka a reng eng wa bona nnete a fetsa fela a ba re tshwanetse wa re tseye a ile gore thuša re ilo ira dipasa a morago gore nna go na le gore ke be irele dipasa ka mpeng ka itekeletse a ba gore nna a ke sa e kena bjano mme ola ya ba ena a bolela le ena a mo convince ka mokgwa a mo convince ra tsamaya ra yako so ke di-5 a kere ka di-6 ra go di-7 mama wa ntho gore no ke nyako gore o fini ya go tshwarisa o fitlha ko ita ke mapantiti a go fetose mosadi gape ka di-8 frugo ke ya sekolong o still o sa nthoga gape ka mmotsa gore o etse ke go na le gore o tlhentse o nthoga bjana tsa mo ntshwarisa cause of ke tlo tsena ke rile dilo tse diro ka mmotsa ka re tsamaya o ile o ntshwarisa mo ka mmotsa ka re tsamaya okay ya tsamaya a ile o ntshwarisa ga fetse o ntshwarisa fela a mo fa tšhelete a go namela a ile o ntshwarisa ga fetse o ntshwarisa fela ne ke le sekolong e ke bo ga ke boa sekolong ke a ko shopong ne e le labone lekula le la ka le kwa gape le ntha gore no maphodisana a le mo a go nyaka ga re ba ile o tla freitaga okay yaano ga re freitaga ke itha gore re freitaga next week freitaga teng ne e le di-9 ne e le holiday go sa iwe sekolong mara nke re na re ma matric ra ya ko sekolong re robala ke ya sekolong gape ga ke ile sekolong gape molo ke boa late ba ntha gore maphodisana a le mo a go nyaka ka re tse tsona tse di tlompalela ke kgopela tšhelete mo go mokgekolo wa ntlatsa ka mokgwa ntlatsang ke a namela ke yako so ke itha gore kwa batla mpotsisa gore ga pila go iregang ko gae o ira ke bane story gore o irega a ba sa mpotsisa ba kwatile because of ne e ba o kare ke a tšhabang ke re ba buile gabeše so ke fitlha kwale ba fitlha le go ntopa ba ntatlhela ko iseleng okay sharp ka ba undete ko diseleng ke a gobala ko morago ke nyaka go bona se ke se go balelang a kere tshwanetse ko ba ile tsa di-fingerprint ga ke checka mola mo statementeng sa bona o re ke mohlobotse o re ke mmeteile ka ba ka mohlobolo o re na steng na le ko ntlong o kule ko ntle go lwewa kana ya go bjago dilo tse ka mokatse ke thomile ka go omanya ke ena pele yaanong o re a maphodisa mo statementeng sa ga service 2 o re no ena na steng na le ko ntle na le ko ntlong a ukwa ko ntle go lwewa ga a tlhola o kry-a nna ke itao ba bona gore re taba tsela tsa bona tsela a di sa correspond okay number 2 ke shota ka pasa okay ba re ba nthuša ka pasa wa bona tate ka kapa a gona pase e ka tsang 7 years and a gona pase e ka tsang 3 months so okay ya 7 years e ke a kwešišane ba tlhakisa ke certificate okay sharp e ya 3 months e principal o tlile ga itere ko gae a mmotse a gana a re ke go offera transport ke go offera tšhelete e rela gore mo go nyakegang tšhelete a gana a re wa nthuša gore ke kry-a pasa principal le nno o ka tšeloleng ke be ke na le pasa a gana le nno o sa gana go ntirela pasa mmotsisa o sa gana ke dilo tse pedi nna mo bophelong tse ke di tlhakelang tse ke di llelang ga ke llele selo nna o na le birth certificate ga ke nayo ne ba nyakile clinical card le lengwalo la ko sekolong dilo tseo di ile ka moka tseo re irile so ba re go shotang re prikisa ko gore fingerprint so principal na re o tlo mo offera transport ya gore a ilo ira fingerprint eo dilo tsa rena diloka because of ba sa gage ne e le ya pukwana wa e bona so o raya gore o ntshwarelela ka yona ntho eo ke nyakile se ka ngwala ko sekolong ke be se ka mmeng nke re lokišeng something ba gešo ne a kere ge re le ka mo a re lekane and then ka hlompho ye ke e kgopelang koko ga e be koko sesi e be sesi o sekwane o kry-a o šupa koko wa go o nore wo aowa ke bolele le wena mma gore o e bee gabotse bafana ke koko wa go le ge le ka tlhole sa kwane le lwa le diana ke koko wa go a go ne nto e ka tsogang e changitše seo o boele fase and then o moya ga go theoše gabotse le gona mo re tlo o lokiša tabe e tlo loka go no re e ka se loke a go kgonagale that is why le kgone le re tlišitše lena le nnotše re sa nyaka gore re le tlhakantšheng le ba bangwe gore re tle re tiketleng ka mo go fitlhela re tšhaiša go fitlhela tabe e le o ka moroka so keletso wena mo bophelong ba gago o nyaka dilo tse pedi ke nyakela dilo tse pedi nna ke eng ke pasa ke shota ka pasa and then ke tshwenye ke tabe ya case because ya ndistep alright ke taba case le taba le pasa taba ya pasa boitireng ka re nka e kgopela ko gore ba tlo go le ntho gahle
and then ba tlo go le ora batho gore nna ka ba rogo cause of nna ke motho wa go ikhomolela a ke na thomana pele ka ikhomolela batho ba ke bona ba nthoma ba nkgotla and then ba itse gore weakness ya ka ke gore ke na le di-anger issues ke lositse mme at an early age sa mathomo sa boithu ke lebeletse situation ya ko gae le situation ya gona no sister o ira grade 8 wa ntatela ke lebeletse situation ya gage ke dilo tse ntšhi tse rela gore o shota ka tsona tse dingwe ba kgone go di bona tse dingwe ba ka se kgone go di bona emotional support wa e shota physical support wa e shota taba boithu mothola wa high school nna ke nna e tshwanetse gore ke be motho kwa gage so no ga ke sa kgona a ke sana relationship le ena go bolela nnete ndo gore e ke na mmona ke na kgatlhana le ena nako eo motho la ne tshwanetse wa nnem a ke palelwe sa mathomo ne ke tlo mo uplift and then a fihle mo erela gore le nna ke fihlile but then dilo tseo a ke sana le tsona so ene a ke sa kgone o tlo ya go gae ka baka la gore enkatla ka re ke batamela go gae ke tšhaba le go khosa dilo tse di le ge erela gore ne ke sa tlela dilo tse dintšhi mara ke tšhaba go khosa dilo tse di mara ena nna ke sure wa ntlhoka mo le cause of tshwanetse ke mo support wa ntatela and then ene a se ena fela le bana ba bangwe ba tee ba erela gore ba kena sekolo ko gae tshwanetse ke ba support ke ba fese nna ke se tsereng ko sekolong so dilo tseo ka moka nka se kgone go dira ka baka la gore situation la e bona e bjang ke a leboga keletso mama o dula le keletso keletso na dula ko go nna go ile ga ba le ditlhakatlhakano sa mathomo ke ile ka re ke kopane le ngwana ke tswa mmolo ngwana a llelang go nna ke batho ba ba ntwaetseng jale ka mmamogolo wa bona ka ge ba ntlhompha ba itse le ge ba na le mathata ge kgone go dutšhana le bona ka mokgwa go leng ka teng a swere ngwana ke tsamaya le ena ngwana wa ka o ke tsamayang le ena ya a re mo go nna mmamogolo ka re ye ngwanaka a re ke nyako ya sepetlele ka re wa sepetlele bothata ngwanaka o wele o tlene ke matlapa ka mo matlhong ke mošitse ke kgopela nkadime 60 ranta ke le ena ko tleliniking ko sepetlele ba ntransfetse ena ka re jo ngwanaka ke na selo ke feditše tšhelete ke tswa mmolo e feleletse ko mmolo a re sepele ngwanaka maybe go ka leka matlhatse maybe ke tla re ke tla bona gore ke dira bjang ge re sepela le ngwana mongwe mo tlase le rena ga re ngwana o la ga a seno tšhika wa thoma gore a wa mamogolo le go se bjago a ke go botseele nnete ke re nnete ke e feng o re jo mamogolo go so keletso o tshwarisitse mama maphodisa ke tima mo gae kgapetsa-kgapetsa ke re e bane keletso ena keletso o gomotseng ga ke rekisa ko sekolong ke rekisa ko sekolong kwa ke mmona metlhe ke motho a gomotseng a ka ria ntho e bjana ngwanola o re mo go nna gore mmamogolo mo go lena o tla ba motho o soft bjano motho gape o tshwarisitse mama o toronkong ga ke bolela ke le bjana ebile ngwanaka o ke sepela le ena ke re wena gape kweletso ba re o tshwarisitse mmage mara ntho e ke e bjang ke bohlola ba eng bo ebile ngwanaka o ntela re mma ka baka la gore bana ba mamogolo ntladile ba go tšea bjalo ka mmago bona e re mola go fihle re bie merwalo gae re tle re o tloye o kwa ka mamogolo ntladile o kwa molomo wa gage gore go diregang ke re ngwanaka o ka re wa rereša a ke tsamaye le wena re gae re fetše merwalo a ke fitlha kwa ke a palela ke humana bana ši ba die dilo ka moka ka mo gae ke re aowa bana yone tshwanetse ke tle ke apele tatago le ena ke re megola mola le mola ke tla tle ke mmona go sasa mola ke re ke tlo mmona go sasa teng ge ke tsoga ausi wa kena o tla ga eta gore ngwaneso ke re bana ne ke sa re ke tlo tla ko lapeng before ke ya sekolong o re aowa gape go bjane go pukile ko lapeng ke kapane le ntenye ngwana gago o mpoditse gore o nyako mpone ke re ke nyako go bona wa thoma wa lla mola wa balabala mola ke re ai bjale ke bona ka o dia lešata ke re a ngwana gae setlheo ke bona pelo ya go e tlakalakane ye ya gae re tlatle re bolela kare gona bjano baagišane ba tlo re tomolela matlho gore re tlatle re atlhama mogomme bopela batho espete re tsamaye re ke teke go kopanyetse ko gae aowa wa nkwešiša šule wa tswa ga e tswa mola ke re jo nene
gape mmamogolo wa go pelo ga ke e botlhoko a ke ko bona wa tsa nkgopotsa nako a ile a tlhokofelela ke bana tladila ke motho a kgopišagane fela wa tsa ntho e diregang ka ga lapeng la mmane ke e šoro o ka re go kene sera se borukula ka molapeng ke tlo tloga nna ke ye ko teng o re wa rereša mma re ya gore o tlo o ri gore go tswa sekolong o tsamaye o ye ko teng a wa ka nnete ge ke tswa sekolong ke aya ga ke fitlha ke humana ausi ga teng ke humana mmane ke re mmane a ko ntlhalosetse kganti go direga mmane o re mo go nna ore tswela pele ma mmane o re mo go nna ore tswela pele ma okay mmane o re mo go nna ore mamiki lapa la ka le tuka mollo ke re awa mmane mola e se gale o tswa sepetlele mokgekolo wa modimo kganti go diregang mola e go tswa mahlokong a makana-kana mmane o ka se latlhege ke le teng ke ngwana gago o ntse bjale ka ngwana gago a se gore le ge ke le ke nyetswe ke le ko kgole le wena go rara ke sa le ngwana gago ke ngwana gago o sekwa mmane ke ga a to thomo go kgopiša meogo a re ngwanaka setlogolo sa ka se tswa toronko ba mo tshwarišitše a šoka mo bile o palela ko go sepela mamiki ke nna ola ke re aowa mmamogolo aowa mmane o se kwa bolela bjago o re aowa ebile o palela ko go sepela ke ge ngwana ola a ke morala ke re tsena ke ge ke mmisa ke re keletso tsoga ke ge a tlo tsoga ke ge a tsoga a nkhumana ke na le mmane ke re a ngwana gane go diregang gate ka gone wena o roga mmago goreng o roga kokwago wa tsa kokwago ke ena e leng thoro a noši goreng o dira ntho e bjang o ra wa mmamogolo ga go bjago e re ko go tlhalosetse setori se nna ne ke lwela ke nyaka kgopela koko ke mo kgopelela go mama ba bitsa ausi ba mbitsa mama ba re ora ne ke kgopela mama ke re mama a ntirele pasa and bjano ke ngwadile tayari mola ke ngwadile tayari ola mmangwane ola o tsere tayari ya ka mme ba e fihlile yo tse ntšhitša ka mmamane bile wa tlalagana ka mokamoganong wa thoma walla ke re jo selo sa ga sa ntia pelong ka se ntia pelong ke re mara batho mahlomola pelo yale ke thoma le nna pelo ya ka e ba bohloko le nna ke thomolola le ena ga ke lela le ena mola mmane o re kgante ge le tlo le kgapiša meogo mo pelo ga ka ke re mmane ntho e ngwana a llang ka yone ke selelo se sa tshwanelang gore se lle ka mo lapeng ga di go diregang mmane ke ge ke tlo thoma ke rela mmane ke re mmane nna ke tlatle ke boa go sasa ke kwa molomo ausi gore gante ausi go ne le mo a dirileng na aowa ka nnete go sasa teng ka theoga ka ko go ausi ke re ausi kgante go direga o re jona ngwana o nkapola ditswalo nna ebile nna ngwana ka mokgwa nthoga ebile a nkapola wa tsa keng mami ke kwane ke ikgwele ke re aowa o se kwa bolela lentso leo wa gore o nyako ikgwela nna ke tla šala ke na le mang ngola o lo ausaka o re aowa entle ke o tsa keng ka molapeng le entle ke o kare gore ke ga thoma a hlakalakana ausaka ga a hlakalakana mola ke a thoma ke re ke buša pelo bjano ke re a ke itshwara o a tloga le ena keletso wa ka kamore o fetela ka kamoreng ga a fetela ka kamoreng ke nna ola ke thoma ke lata mmane mo thoko ke re mmane go ka ba bjang nna ke ithaope bjale ka ge ke le ngwana gago o ntse bjale ka ngwana gago ke kgopela ngwano a tla a dula le nna ke botsa ena ausaka gore nna a ke laole ngwano wa bona ke re okay mmane wena o reng mmane a ra wa ngwanaka o phala ba bantši ba itseela ngwano ga ba kgopele le go kgopela le bo mmago gore o dumetse o nyako o dula le nna aowa ngwanola ka nnete ke ge a thoma o dula le nna go a hloka molato ga go ya ke makala maphodisa a kena a nameditse mang a nameditse ngwana wa gabo ga ke thoma ke re kgante ke sentšeng wa bona lepodisa le le ra aowa mma o se kwa tshoga re nyaka kole ba re keletso o nna mo gwena
ole ka ka la re ga tla khoto nka batlile ko khoto wa bona yele ga thoma ga bolela bjago ke re aowa o humana ngwano a hlakalakane ka re gona bjano na ngwala trial gona bjano o feditse gone go tlo ngwala di-exam so ne go ka ba bjang le fele le founele le mo go founung yaka le fele le mogopotsa ka baka la gore ngwana la o hlakahlakane and mola a ngwala di-test ngwana a ngwala di-test ke badile matric ke a tsaya matric ke ntho e bjang so nna ke kgopela gore le seke la mohlakalakanya thata gore a tla kgone go ngwala di-exam nna ka nna le bothata le mphoune ka fa lephodisa le la di-number phone tsaka a re awa mama re tlarile ka gore ga re tla dila khoto re tlo go founela re go gopotsa gore ngwana a tle ko khoto aowa a re bjalong go tlo ba so o kwešiša ya bo re bjanong ke ga a tlo thoma ngwano ke ga lephodisa le la le kwana le nna ga le se tlo kwana le nna bjago ya bo re bjanong ke a tsamaya ke o tlhalosetsa ngwane o tswa khwaereng ga a fitlha ke re ngwanaka kgante ga wa bolela gore o swanetse o ye khotona o re jo mamso ke lebetse ke re kgante taba ya go ya khoto kgante a šifela o re jo mamso ke lebetse go go tlhalosetsa ke re awa ga o dula ka gopela ntho engwe le ngwe le mafatlheng ke go boditsa ka re o ntšee bjalo ka mmago o swana le ge ke tshwara bana baka nna o sentse o e tla ka mo ke ila ka go kgethola a re mamso o ntshwara monate ebile o ntshwere ka borutho ile re kena ka lapeng la gago wa mpha ntho engwe le ngwe ya bophelo baka ka re okay ngwanaka ke kgopela gore o lokologe ka ka la gore ga ke ja go bona o le mo stresseng ka o tlo feila and go feila matric o tseba gore ga o tlo busheletse ke ntho ne ke mo tlhotlheletsa ka yone a ra o ke a tseba mamso mo ke tseba thata ya bore ngwana o ke ga tlo thoma ka morala ka re ka tšatši la khoto lephodisa le le lamphounela ga le mphounela mola ka morala ka di-5 le le ka di-5 a kere ba mo go nna ba re nyaka ko khoto ka morala ka re itukisa ka di-5 ba re wa nyakega ko khoto ke tswa le ena re ba abedi re le ko khoto a re fitlha kwa re kraus maloma tatemogolo wa ge ba re ke sankhuku a fitlha ma kere ebile o thusitse ka go kereye gape go sososo ke ile ke tlhalosetsa maloma a teng gore ao kgante go bjago kere gona bjano nna ke le mo nkabe ke le ko ke ithekišetša ko sekolong ke ka baka la gore ke tefegeletše motlogolwago mo khoto o re eya o re gona ke tlatle ke nampe ke theeletse aowa gara nnete ra dula mo lana le malomage ngwana la ge ba mbolela ba re a swantse gore a tla boe ne ba re a boe ka di-4 tsa di-11 ba re case phumutse ba phumutse case gomme go shota file ya 500 ka re 500 ranta nna ke nayo and nna ke sa lena le tšhelete nna ke na selo ye nka intšhang ya bore mošošitse o lanthela re mo go nna re a gona bothata mara a boe ka di-4 o tla ba ngwala le tlo motistepa mo nagare wa le sa bee di-4 tsa december e se ka bala di-4 tša november ka kala ka di-november mo go tla ba go ngwadiwa and o tlo palela ko go bala ya bore ka nnete mošošitse o la le ena a nkwa mo pelong kare a thamare le nna ke motswadi ka re a gona bothata papa mama ke a kušiša molao wa gago and nka se o tshele molao wa gago a rawa ke a go kušiša ngwanaka ke ga tlo thoma re gona ge re bea ka di-4 ke ga tlo bea ka di-4 tša gore a santse gore a tla boele kae ko khoto ka december ke re ngwana a tlo ngwala di-teste tša gage a ba a fetša and go tlo ngwaleng ga gage di-teste na a sena pasa principala o tlile mo go nna gafetša a re ngwana ga a tlo ngwala ka re o re ngwana ga a tlo ngwala mola ba dile thata bjana a ngwalele trial o re ka kana nka go tsamaiša molao ke re ke a le kgopela bjane ke eng se nka se dirang a re tsamaya o ye ko management ko antaela sempupuru ka re bjane ko fitlha bjang ko a re aowa gona ge ka bona šifang ka re wa tshwara kwa ne le principala le mmemngwepe ka a rela principala re ke motswadi ngwana a rela enao a re keletso ye rela ena mme a go hloko a ra nna a rela mme a go nametse o entenye kwa spetlele o ye ko police station o re a davida go mo ba o šutele senepe o se paste mo ataviteng wa kwešiša gore o tlo kgone o ngwala ka re jo mare go tlo kgonega di-result di tlo kgone o phomela a re rapela o morapedi ile ena mme mongwepe a nkenela re o morapedi a ke re o nyaka dio tša ngwana o di sepela gabotse rapela o morapedi ngwano ka matla gago le ka tumelo gago a ke re wa ko ga madisa badimo ba madisa ba tlo go thuša gore ngwano a kgone o ngwala o ile a nnoši go ile keletswa nnoši ke mo neile tšhelete a namela a ile re a davita ka ba ka botlhatsoša senepe nna alright e sware mo mama why keletswa ya go di direla affidavit a ne a nnoši wena o le gona tate moremi tate ka papa ka tsone ngwana ke tlogo ke leboga bjang ge ke kene mo pitseng tse kgolo ka mokgwa ke le kgale ke di mo kana mo pitseng tse kgolo ka taba dipasa tsa ngwano o itse gore ntwane ka mokana ga ona le nkutlweng bantwane ga ntlhoile
bantwane ka moka le ka tsone le ba di utlweletse bantwane ka moka le matitšhere tshwara seo se ko go nang sona setapele pampire ko go nang yona eo ke ya ausi wa berekang ko sasa wa nthušitseng 3 years ka moka gore dilo tsa ngwana di loke go lokileng go le re bolela go lebaneng ga re bolela bjana gore go lokileng tate ka kapa re tsamaile ka november a ke tsore ke november ke ra ya gore bostala ke ge re fitlha gore bosdala ka ya mola ba ba shutang dinepe mola kere ba ba shuta dinepe le ngwanabo ka dipatela ge ke fetso dipatela ya ba taba gore re ya koka re ilo ira dipasa ge ke fitlha ko wa kera le ke tshwere puku ela pasela puku ba re emme change pase pele and then ke gona o tlong go lokolla dipasa tsa bana ke change pase ge ke riana ke emetse message wa gore pasa e tswile and then ditaba ka botlalo tsa dipasa tsa ngwana gore o ngwala bjang ko sekolong wa go molomo ga pasa e class o kena ka mo o pasa e class o kena ka mo gopela le phone le mme wa satsao wa nthušitseng gore ke letswa ke re pasa o e kereile na o tlo e kera ge šhine ke ntsha pasa ya ka o gatisitse menwana ke o khathile dinepe pasa ya ka e ba ile ba re ke a puku ke sentse ke ire ya card and then so mo ke leng tembo ke emetse pampiri ke emetse pasa ya card o ne nako e ka kang o dirile pase ya card gone badong e ka be e na le bo ke irile kgwedi fetso a re fetso go la kgwedi fetile wa o re ntwane ba go tloile ka taba e mama ntane ba ntlhoile thata a ke re bjanong ke tumile gore ga ke irele ngwana dilo tsa sekolo ditifikeiti tsa ko sekolong ditifikeiti tsa ko sekolong tate moremi ke di thomile ke na ke nnoše e sa le ba bannyane di mpalela mara mme ola ga a šala ya sekolong mama mme ola ya sekolong a ya go bolela le mathitšhere ka baka la keletso lena le be le le kae tate moremi nna ko sekolong keletso ga ngwala ko sekolong mme wa nna le number phone tse ko a berekang ko teng o ngwala lengwalo gomme le ya ko sekolong keletso o ile ngwala ka lona o ile o kgopela gore le mo founele o lengwadile neng le neng o difounu tše mme o rile re mo founele o ile ke tse o sentse re di berekisa ke ena ndiretseng gore keletso a ke re day certificate kore ke tsamaya ka koloi ya sasa bjana ke ena ntatang ko lapeng and then o ya le nna ra mošate re ya di-play station re ira di-affidavit keletso ga ngwala ko sekolong o make sure ya gore a ire lengwala la gore ngwano a ile ngwala ebile wa mmona ngwana wa boa ngwannyano ga ana certificate sang ke ra shinge di fela mara o meiretse gore a gole nkore ke kry-e something mo mmago keletso ke firstborn ya gago a se firstborn a ka ile ya robala ya shua 2 ya bana gore shinge go boe kgale ba šiana o ka re ka ngwagonto go tlhokofetse mmago keletso pele after mmago keletso ge go tlo tlhokofala ngwana ka o mogolo mmago keletso ke number 2 and then ke kwile ge le re le sokodišitše ke go kry-a death certificate ya mmago keletso go be go diagalang mowe why le sokodiše ke death certificate re tsamaile le nna e le firstborn aka ra ya ko sempupuru ko go hiriwa dipasa kwa teng ra humela go eme traka mo teng moe ra ema line ya traka ge re go ra emela traka ngwana o le a re nna mmago a rena ke a tsamaya ke boela ga e ka baka la gore line ke e kgolo ra mmotsa ra rago kgotlelela e tle re kgone gore re ire dipasa ka moka ena ile a tsamaya gae and then o a setseng o a sala hira re ile ga re fitlha gae ra mo kera steng a fetsa for sure ngwaga ka moka ke sa itse gore ko kae so mmago keletso o tlhokofetsa senapasa na sena pasa and then go le ge re bolela so ke ona death certificate ya gage gona go se wa sasao ke ile ga ke thoma ke lela mo go ena ke re ke na le bana ba ka ba e leng gore ne a bana dipasa ba ina selo kgale ke tsamaya bo go robosdala bokae a re ao ke tlo go thuša tsona a o sele o di thomile from start a ya go robostars a ile o thoma ka gore a aga pasa ya mmaga kere gore e tle e kgone o irang ka gore ne ba re ko computeng ge re ile o nyaka di-certificate ba re o sa phele a ke reng le go sena day certificate gomme ausiwela a ira gore a ire day certificate mengwaga meraro tate moremi a di dira a ira gore a ire day certificate a gaga šhina ira day certificate ele ke yona e irileng gore bo keletso ba ile o gatisa menwana gore bostala ba shote dinepe gomme ge re tshwentse re ile o ntsha dipasa tsele go a kry-a le gore ba re ke tshwere pasa a puku and then ke e change ka e change ke emetse yona alright keletso o dula kae mama gone bjanong ae gone bjanong nna ke itse ga nna ga mmeo ke mammeo ke mamiki le tlhobana jwang le ena mama o kwa ko ga madisi ke bana ba mmane le ba mmamogolo ka mogo mare se straight bjago ka dikgoro a botse mme o a swa geno a ba re na be re no ba la gore mme o kwa geno mama kgorwento
ke rela gore ke nyaka go kwešiša gore keletso o ka gae goba ga a ka gae re ba madisa re ba madisa fela a ke go tlhobana gore a ka gore ke ngwana a ramogolo ore bja na ke ba itse ga pele oright go ra re keletso ga o dutse mo o sa go tsebeng a mare go kaone go na le ko nna ko teng go dikolobeng ko go kaone go kaone fakani usori awusori yena uyachota vele mbala usori uyachota asimfakeni usori re a leboga re tshwenya ke network magagesho re tshwenya ke network babogedi ba rena ka mola letlakaleng la Dr. Mremile ka Kapa Maubane ga ba tipsini ka rena right yeah maorena ke kgopela gore mo tabeng tše tša dipasa le di-certificate re tšweng re lokišeng taba ya go se kwane ga lena ke yona e ke inyakang ke baba ke yona o ne bana ba ba kae ka gae kwa lapeng ke tlhokofaletse ke 2 ke setse ka 8 o setse ka 8 ya bona ka mo mmago ke eletso le ancestor ga ya malome ka Kapa o ka re sheile motheeletši mo le bo mmotšiša gore papa go mmago keletso o ile kae
ka gore o ra wa o ile ga fetsa go ba mmeleng a wa papa go keletso a ja dimara o re go diagetseng mama awa ke re ke ile nna tegešene ke ima fela a ba tsa baya makgweng a be le gona ga ile se ke fe ke sa mbitse gore o ile ka go fitlha mo ebile ngwana a belegwang go fitlhelela ebile a ba na le bana ekwa go fitlhelela ebile ke ukwa ba re o tlhokofetse ntate o okay and then le dula kgole le kgole a se ko kgole bjago le rena entle ke rena mo batsong gore tsa ko teng gone bjano ke mo re thuthile ne re nna le bona okay ne re le bo maki so jwale ka baka la gore abuti ya mmeola o go beile mmeleng ga a fetša a tsamaya wa be wa tle wa kwa gore o hlokofetse wena le mmeoki le loisitše ke eng ka baka la gore abuta ge ba a se gona mo bophelong ba gago nna le mmeola re lositse ke tabakeletso ke tloga ke mmoditse ga pile mpotsa nthare keletso o kgone o nthekisetsa bjala o kgone go nkela kgonyeng a nkutswetse tšhelete ga e reng nto ke mo fetotseng yone ke mo reka re wena ge e le gore o nyako o nna le keletso go nyako gore o tle ko lapeng o tlo o bolele le mme gore koko ke kgopela gore ke nne le keletso ka gore nna a ke sana ngwana lontong wa e bona a re utlwa le ngwana moo sone sa gore ena a tle ko lapeng a tla kgopele keletso ke ntho a sa enyakeng yena keletso o findile out jwang gore mme o la ke rakgadi ya mmago right ke a e fetola emape ga go fetole ko gae ke dikeiti di lebelelane so dikeiti tse ge di lebelelane so go na le makhelwane mo ke family ya wo ke motho le ngwana wa mogolo gona moo o tsamaile le keletso le ngwana ga gage ba ya go go ausola ga ba fitlha go go ausola ngwana ga go lekana lo keletso a morare ngwana o wa mitsi ona rakgadi a keletso ra ke mitsi ga o mitsi ngwana kwa ngwana ntladile go ba reng ke pompoleng go feta beke ke ga tlisa teki ko ga ikotse ba reng ke di-hostar a fitlha mola ntharaga ke reketse keletso dietashile ne ke sa mitsi ke mmontshitse ke makhelwane kamo ka re eya ga o ebile ke morara aowa o na le ngwana wa bo mongwe teng wa ngwanyenyana mo nnete o tswile gone bena ke tsorile o šia dietatsela yo etatsela di a ira gore ngwana ka a beso a tuletsela ene tata ka kapa nta gore ngwana ke a nne ko gona ke tloge ke sa enyake ka gore na le ena ra itsetsane le itsetsana eng mama ra itsetsane straight gore o mongwe ko o mobjang o mongwe ko mobjang le ena wa go tsela le nna wa nkitse nna bile tsaka o di botsa keletso ekwa ya keletso be ke botsišitše potsišo gore wena o findile out jwang gore mme o la ke rakgadi ya mmago ya ba gore kokwago o wa e fetola o ka e fetola le wena ntate ka kapa nna e re ke thome ko go botse gore nna ke go itsitse bjang ka mono nako ke sana le 7 years mama a sa bele ngwana ka mokokotlong wa gage wa mpelegeng ne re felentse re ya ka mola masnet ne a šia ntlhalosetse gore eng ke eng so ne ke fele ke khapa nako re rata o se leka nna le ena o wa thakaka mme ngwana mmeo so ne re fele re rata o se leka re ile thutha ko matamong so then ne re thuthela ko matamong a ka ntlhela ko teng so mmata na fela a kena le nna ka mola ga kena le nna na le ngwana mo ba re ke nnunu sala tlhokofala le wa bithu ngwana ga wa bithu sala tlhokofala na fele ntsampotsa re no wena o wa ka mo so o ka se story seo o ka sena motho wa gore wa ka mo and then wa ukwa ka ena fela so editla ko go mmeola a fetso feta ngwana le ntse re fele re mhlola le nako a lwana so ba ne ba sa itse gore ne ke fele ke ya ka mola gore nge ba nthibetse gore ke se ka itse information so e ke tlo kopana le mmeola ke khapile o la mmataola ka re ntse ke mkhapa mara nako ke mkhapa mmeola na sa nne ka mola na nna magweng ke mmitsa ka kuku so na sa nne ka mola na nna magweng so tšatšilela next na dieta tsa school ke sena dieta tsa magae so ne ka apere dieta tse dintsa marathanyana so o ile re ba fetse ba me introduce mo gonna a raowa gape wena o se tlogolo sa bute so nka se go tlogele o sokola mo bophelong ene ka nnete a shinga ba ntlogela ke sokola mo bophelong ka nnete go thoma lona le tšatši leo dieta tseo di rekileng tseo ga re ka tsona fela le nno ke apere yena mo ke lemo go fihla ka tseno ke maapere go thoma ka 2019 until ka tseno ke nno ke sa maapara ene nna ntongwe ntate ka kapa enka le botseng yona ga ke motho le go tomelana nnete ga ke nyake motho wa senya selo se e leng saka so diaparo tsaka ne ntse ke di apara ke di share le bana ba bana
le nno e rela gore ba ka ntha gore ke ba jimene ke ba jima ke ba dima ko spiring so nno ke tšhabo ba jima ke re ba bona setse go tsule taba gore ditlhare e dikolobediwa mamma ke tšhabele go ba jima cause ba tla re no ke ba sahlela ka tsona so diaparo tsa ka ne ke ba jima but then a ke nyako go senyetse cause nna diaparo tsa ka ka di rata ene ka di hlompha o bona ntate ka kapa ene mme o la ka nnete go thoma lona letšatši le ka tseno on supply ka ntho ngwe le ngwe ge nka re ke a khoereng kae o e tla o tlo supply ge nka re ke a kae stage ke a kae mina teng on supply uniform a sekolo ne ntse reka ke ena na sa nthekele selo ke ko kwa ke re ba fana na sa nthekele selo la ntshwarela fo go ntsha mantsopo so ke ntsha ma gore na ke ira ke nthoela le go felentsa fetola ga o ntsosa nthoela so na sa nthekele selo salampotsa ka 2016 re fetse gore tsabana na kwela ka gano nna ga a re nna nka setlela ke sa go rekela selo ka re okay sharp so 2016 up to 2019 ne ke tlhaka dilo tsa sekolo ke apara dilo tsa ka mo next door ga makitla ngwana ka moteng na kena sekolo na hlobola ka apara so ke ile re go kopana le makoko ka seketle ke go bana le motho rela gore wa hlobola ka apara ka bana le diaparo tsa sekolo ka bana le sela ka bana le stationery ka bana le tšhelete go ya maeto ka bana le tšhelete go ira ya go ya dikhwaere until ka jeno ke sharp right nko ishe ka mo go mamza yone mamza yone jwale ka ge ka dikgoro tša ga madisa ge le bona koko mola le re mmane lapa le la mmane ya go le o le tsebe lapa la mohuta mang lapa la male nna ge ke tlobe ke mo tsebe le ntladile ne le batho ba ile re ge ba thothile ba tlila ka mo ne le batho ba senang le dintwa ne batho ne ba bolela ba re ntladile ko dintwa o tlo go jekela bjang ke re aowa nna tlhenga ke dutse le ena ke motho soft and ke motho a kwana le gore a nthege le nna re thegane mola le mola tse lena le di bolelang ga ke di tshepe ba re o tlo go jekela motho ra mo tsebe ke re aowa nna shi ke tsebe nxa le go ntladile le mmaga shibe ke be tsebe nxa ntladile ne le motho o borutho ne ke re ke na le mohola ke ya ga lapeng la bo pele before ke ya ko lapeng lesho ke thoma ko lapeng la bo ba nkadima dipitša ke phela le yena go ya go ile le nako a tlo ba tlhokofala ke ngwana a wetse ko letamong ke nna ke ile ka tloga ka wa robala le yena ka mo lapeng ko mothega ya re go feta beke wa tla go tlhokofala wa ka ngwana a wela ko petseng o tlogile ntladile a tla nthega wa kwešiša ya ba motho nka re bjanong ke motsere bjale ka usaka ne re ga alla a re bjanong gape bana ba ka ba fedile lentsule le ntlhaba mo pelong ke re aowa o se ko a bolela bjago ile re ngwana ka seno wela ko petseng tšatši le after beke ya ge ngwana ka seno bolokwa ya bo re nna ka thomo bjanong ka thomo kopana le ntladile ya ba monwana le lenala le bana ba ga bantšea bjale ka mmago bona gwa ya go ile so ka mokgwa nna ne ke thegana le bona le nako ba tlo thoma ngwana a tlo dula ko go nna ngwana ile a re ge ba thoma ba re o ntwenye a etswa khwaere batho ke kwa ga bolela ga re mphakati ile a re ge ngwana a etswa khwaere o tswa khwaereng a tla ga e tla lla a re mmamogolo gape ntwela e thomile gape ka re o ra bjang ka re tabe ba re iphumotse ko khotho dilo ka moka di fedile bjale go tla bjang gore e thomile gape o tswa kwa o tsolwa le mmago gape o re aowa ga ka lwa le ena ke kopane le mme makitla le ngwana gage ba re ba ilong jaka ko khwaere le thabang ba re thabang o tlile kwa a lla re ba re gape ko tshwarwa ene nka tle ke sa boa ke re aowa ngwanaka thabang yena o e kwile kae pelo a ile a thoma ile a karela ngwana o kare ngwana o se kwa balabala mola o ngwala diteste o tlo hlakalakana ene o tlo feila ke go kgalemile ka re se kwa tša ditaba ko ntleng o tša kwa sa gago kore focusa mo dipukung tša gago o tlogele otlo o tšatše bala puku tša gago ya gore ngwana o ke ge a tlo thoma ke mmea mo gae ka re nna ke emelele ka motswadi ka ge mmane a file ngwana o matsegong aka a ko botšha mmane gore maybe ausi o kopane le ngwana mo tseleng a mo tšeatšea na ga ke fitla kwa ke a kena ga ke kena ke humana bana ke re mmago lena o kae ba raowa o robetse ke re ao o robetse ao o regagang ba me ba raowa o nwele ke re okay gona gona bothata ke a mo tlogela ke ge ke tlo thoma ke a ko go mmane gape gore go a lewa nna ke kgone go kwiša gore ba re mphakati ka mo next door ba re ntwenye ba tlolokiša taba tša ausi ke re ao madi gore a ke tsamaye nago koo kwa le nna gore ke re gape ne re steng a re kokoko ga ke sa re batho ba le a ke fitlha ka kwa ke hubana makhelwana wa ka ke fitlha makhelwana ke re go
gore maki o re a gore selo ke re kgante go diregang o re a wa Thabang nna ka ge ke le motswa le nna ke kole botlhoko Thabang o tlile mo a lla a re ngwana bo ngwala di-test ebile a ka se ka tswela pele career ya gage ya fokotsega ebile dilo tse ka moka tse le di dirang di ka se tsoge di phomeletse ka kala gore o tshwara bjano nna ka ge ke motswadi ke ile ka re ao a nke ke bitse ba makhelwane le bona ba tle ba kwe sello se sa gore ngwana o tshwerwe ebile ngwana a ka se tswele pele ka dithuto ka thoma ga sa re ra tlhalosa bjago ya bore ntadile ke ga kena gore kae ke le kwele ke ga thomo gore ntšha mahlapa mola a rogana ka re ntadile theeletša a re ke ga tlo ntšhupa ka monana o se hwirihwiri o ntlela mphakati ka re batho ka gane ke thomile ko lapeng a re ke re o se hwirihwiri ke ga thomo rogana mola ka tswa mo go wena ya bore monna ka ke ga nthibela tlogela tlhotlho o ya le ntadile wa mo tseba ke ngwanenu tlogelo tlhotlho o ya le ena wena sa ga go humola ke ge ke tlo go humola ke ge bana ba gage ditlogolo tsa gage go ne le moshimane ba bang ba gage go ne le moshimane gage lo a tswang le ngwana ka komeng ke ge ba mogoga ba re mmetlogela go tlhotlho emele ke ba mogogela ko ntlong ke ge a tlo tsamaya a re ke a gapeletša a tsamaiwa a ya ba ya ko ntlong a tlo a re nna ke morobile le monwana a ka re a lwa le ena o gogile ke bana ba ga ka matsogo ba mogogela gore a tloge mo go rena a ye ko ntlong ya bore bjano ke ge go tlo phatlalelwa o mollo mongwe ya gae ya bore bjano go sa sa teng kenya pelo ka nele bohloko ke sa robala ka iputshara mara ntadile ke mothusitse bjana ke katana le go mothega le gore mphakatina ko etane ke re ko mo tsebisa ya bore ena ba robala mara bjano gona bjano o mphetosha ka re nna se ke le sera sa gage mola nna ne ke re ke a thuša mamorena a botse mphakati o boetla gore ya na a sebe ka kora botsone mphakati o ne ba re ba tlo botsiša gore wae ngwana o mmalomao o ile ko ga ka mo next door ba re a lla ka meogo a llela go mmeo ka mo next door ga makitla a lla re gape ola motlogolo wa ka ola a ka sengwale di-teste ebile o tshwara bjalo nna ka re aowa ga ba sone bolela dilo tse di ko maphodiseng dilo tse ga di tlogele ko maphodiseng nna ne ke ile go kgale mataba ya gore go tlogele go tlogoloewa wa kositše dilo tse ka moka ke tswa ko court ka re nna ke ne le tlhatse alright mara gone jwale ke kwele mama a re gabotse wena a lo le wena o lwa le mme o mongwe o a reng o mo hlokometse a o re bjalo mama why re sa e moduma lome ka kapa re kry mmeola re kry-e mmeola wena ba raba lo le wena ba raba ne bothata le wena ba re fosa kwa keletso o boletse šule o emiša letsogo oo nko mofe malefo re sa nyakana le awa nna ke kgopela o bolelana wa bona keletso dilo tse di bolelang tse dintsi pele o bolela diary kae tate moreng mas diary tate moreng phepela a bolelang ka lona a latla lena le tlile le ngwane se wa moshimanyana le kae phepeleo a se le go ba le tshwere o fakile certificate o riang o fakile certificate gomme o re le tlile le ngwane se wa moshimanyana ke na la usola na le mo nako la re na le ena gopola le o mo wa ko gae moshimanyana le mama re o retse letšatši le tlile le moshimanyana ko gae bjanong o re nna diary ke tse re bjang ka re phepela a latla le nna mohlolo a latla le nna phepele nna o rente wa re diary a ya tla le nna le ngwana te ke mo file phone ko gae ko gore ba mo founele ba mmotshisa a ya tla le nna ntho ntitela mahala mto ngwana ka o wele o etse mahala pharogile molemo a na le 6 months re ke tlhalose gore a na le 6 months ke na go botse ke nna a bona le phepelo ka mogoleleng se ntitetse mahala humolo ke tlhalose ke gore le phepelo e go iregileng tate ka kapa le diary ka imply nke be le monete o le tlhalosetsa so a ntse ke nyaka thuso ka taba ya di-certificate so okay sharp ne ke searcha mo di-Facebook e ke searcha so okay go na le di-group tse di-home affairs so di-group tsela I don't know gore di reliable or a di reliable naga so motho nta gore no e re ke tle ke go thusa ka dilo tseo wa bona e ke re motho wa tla nthusa ka tsona a be le gore motho la o nya ka maina ke mo fa maina ka ke monanto ngolengwe e ke fetse monanto ngolengwe 30 minutes sta send a snap o di yotsela tsa go di lokile o ndira bare wa bona so nto ka irang ka e save ka e kenya ka mfundo le ka Facebook nya ka nka kena no o tlo e kire o tlo mo kire motho wa 2004 ya kwa 2004 ka 19 February ke mengwaga ka leina la ka le okay sharp e ke fetse mona lona ka re ye yona ya se yona nna ke kene sekolo ke itse dilo thata ka re yona se yona mara ka o itse ka imply ka diary ka e save e ke fetse ke e save fela ka e kenya ka mogara diary ka mogara page 19
okay ba ge ba sandela dilo tsa ka ba kena go gorumong ba kry-a lephephele so e ba kry-a lephephele ba re okay shop re le use against yena meaning wa e ba nyako le use against him mare na nyako berekisa pasa ya mme go irela bana kuku na nyako berekisa certificate sona se sa mme sa lehu go irela o pasa bana gana ga botse go ria ga ana pasa ilana so ena le ngwana wa last born meaning why ka ira yang ka di tsaya dipampiri tseo tsa bona tseo ke di tshwere le nno anke ke bona banna mo re ne bothata mo go ne le phepesi bona mo maloko a bua le ye mohlolo relax ema pele re bone ka mo a ke re le bontšhitše konokono šile ya certificate sa so ntate ka there is why ba ira dilo tsa mhuto a ba kwešiše gore go iregang wa e bona le namara le ne mathata ka mo dilo di goga dipitša ga bolena ka mo ke go ketima foroto ga botse go diragalang mo so ntate ka kapa dilo tsa teng a šiše o mmotsise gore o ke mango and then o mmotse gore o ke mang ye ke id ya mme a re kwane mo pele monnagelo I knew it surprise kgetho madisa e re mail a kere o mongwe gore ke mmotšiše ke mang ka go ofeni ya ke mang mmotsise gore id ya mme nyaka mo dilong tsa bona 8909 dine o phoši ya ke mang mara go nepotšišo mo ema pasa ya mmago keletso o nepotšo mošimane mo fetoleng pele re tswela pele sesi why wena maina a gago a le mo go application e leng gore no e ne le maina mmago keletso ntate morem mmago rena emanyana ntate morem fetola ntate morem mama jotse o re tsamaisitse nako e telele thata gomme di sa irege so a re ka gore tse di kopele a re tlhakanya mo gontong di tsamayang ke di a pala ema ganyane mama a ke re o tswa go mafese nako a bolela a re jotse ba a se bana ba mama ke ba founela auso mongwe na moranto ngwana a tlisa founu a re ba nyaka ba lenyaka mme o le boletse le nna botsa gore ke ngwana dineo na ka homola pele nke a bua gapa a butsa mama a butsa le mme wa bona ra tla begang ke ra re tsore ke mang a re wa kwa home affairs so mme o lana kwa etsa dio tse di change le di boetse morago ba gatise mona la usa ga fela dio tse ba re dilahle le bile la di bona loje gore a ska nna ntate ka kapa la di bona tseng ke be ke irile la bona di loje ntho e irega nno ke ka baka la gore ke stopile dilotse so mme wa go sasa na sa itse selo le ena o latile ke nna ke tswa ko sekolong ke ropile diphiloto ka kgopela gore no e re ko checka gore go iregang go sasa a be le gore go tswatse mola ke ba kgalemetse tsona ka re ske bela ira dilo ka leina la mama because of ntho le irang yeo e tlo bakela nna bothata bo sasa because of ikane se ka mpakela bothata physically mpakela bothata spiritual ntate moremile re tsamaya le ena keletso e ke fetse ke ba stopa fela a be le gore ba ira ba lwa le nna ha ba lwa le nna ka gra access a gore ke tse dilo tse ke di tshwara mo go nna gore ke ireng ke stop ntho ngwe le ngwe o ke sharp ka ditsela so o tswira o tsontsha ya ka mo lapelle gore go ne bothata ba ba loi keletso na tsamaya le rena go ne bothata ba di-fraud ga botse go diragalang tsa itse ne keletso ke swere legit clinical card ka gore lebelela ntwe e ne bokotsi e ne stampe sa sekolo ntwe sa tagano dipampiri tse di irelang bana ba di-certificate di tswa ko sekolong ye Home Affairs di tšeka ko mara ge le ria nto so sekolong gape le bja leina la sekolo le ba tlhaloseditše gore le tšeiša wo pasa ka leina la mmago keletso ga ja ira diago tatekaka irile mmagorena dipampiri šedile mola go ne maina o ke le leina la mmago keletso ke nyako go bolela ka pampiri se pampiri se a ke re o lo mo ga bana di-certificate ga bana di sena di-certificate so wa ba re gore go na le ba e leng gore ba nkgapha ko mošate la mathomo ke sentse ke sa sogona ge re fitlha kwa ba re no ka mokgwa e leng kgale o tlhaka o sena selo sa gone bana ba re ba tlhakantsha mo go iwane gante ga ba tlhakantsha bana ba mo go iwane e ba e ro wena bo o tseba wena gore ao wanna ne ke re ga ba di tlhakanya ba o ilo mapele ba ilo ira gore o mong e be wao o mong e be wao wa bona a o sola a irang dilo tse a re dilo tse di ka se kgone gore di ka tlhakana mo gontong cause a se bana ba gago ka moka mola ba mošate ba di tlhakantshitse poleke mara a se ka ra le tsona go mafetse a o sola o ile re ga thoma dilesa a khumane le gore a se dio tse le gore di ka koo re sentse re tsetsa keletso le tsa ngwana bo fela ke ge re tla šia tse ena mme o lempotse gore ke batho bana ba nkhapile
ba ba bonang gore ke a sokola ke bona ba di shaeditseng na mathomo a utsona a di bona a ra itlo ba tsona ntate ka baka a gona ntho e shaeditsweng mo auka a gona ntho e shaeditsweng o ne lang a utswa sasa a gona ntho e shaeditsweng so then ntate ka kapa a uselo wa sa saola gore ga a lata ke nna ka mmotsa dilo tseng ke be ke irile le no a bona gore ke tshwarwe ne ke tshwarela e le revenge ya gore nna ke tla go botsa ausola ne ba itha gore e ba re ko ba tshwarisa ne ba itha gore go tshwarisa tsona dipampiritse a be le gore nna go ira dilo tsa ka tsa sekolo ne ke sa ile ba tshwarisetsa dilo tse tsa bona cause of already ne ke ba stopile di tshwere ke nna gane ke letsa gore ntitela diary gane ga pele lephepele le tswa ka mokae a le tswa ka mo diaring ya bagesho ga bona taba dipampiri tse le tlo ba le bothata ka yone mo go no nyaka ga nnete and mo le rile mphoso le no re le rile phoso ra kgona go bonana le tse dingwe ka lebaka la re ntwe ke application for late registration of birth go ra gore mo be le applyela re ola a be le birth certificate and mmage e le o ntwe ya bolela ntwe le balela ntwe ka mo ya bontšha le gore go ne le batho ba e leng gore ba tlatsela ene batho ba ba tlatselang ditaba tše ka mo le tlo ba bea kotsing lo tša go swana le tše a di nyakege ebile le se ka tlhole sa di dira a ba di lahlile ba feditse ba dintshitse ba tla go gatisa menwana ba ile re ke di lahlile e di sweke ba stopile alright why mama ngwana o la senepasa ke ra wo why ya senepasa o mmagorena ba rena wa e ngwana a senepasa o belegetše kae ke belegetse mo gae ne ke bereka mara auso ke ena ntokisetsang dilo tse o ile ga a bona gore dilo tse a di tshwanelane gore o a ka tlhakantsha le ngwanako a di tlogela a tsawo le ngwana bofeka mmagorena lenwa jwala nna ena ke bona nko mo fe microphone mo fe le kopelana leo ka mo lenwa jwala mmagorena ke bona tate le a bona le a boga mona and then a go ne mo boralokang karolo ye fošagetšeng ka molapeng a ke ira phoso le ena o a itsela mfosa a nke ke ira phoso a ke a bonwa ke ne ke bonwa ga pila a ne ga ke bokhumane a o ke tloge ke inwela neta ke nye ke motho wa ntshwenyang fela le nna ke motshwenye solompele ge ke na ke nnoši a ke nwela ke na wa motshwenye mme wa bopompa ka moka ba ra bopompa ba re leng ka botatepa ka ebane le mmamzayone mamzayone le yena wa boswara ranwa re nwa ka moka tate morena le koko wano ka ntle le nne anwe mara rena so re le mmo re nwa ka moka ka ntle le nne re so ka more ka rana mara that's why batho ba bane le mathata gape le ka senwe ka moka a wena tete morena ka bathalwane ka momsayone na nna go bolela nnete a se ka bolela maaka nna go bolela nnete nna a šikene bjala nna a šikene bjala sentse mo bophelong baka a šikene bjala and nna tate na itea awa nka sogile ke nwele bjala nka sogile awa nna a šikene bjala awa nna a šikene bjala awa wa mpalla awa wa theterekwa ya ka ntle le mara ba re ka se basola ke re ke baswanyana nna ke na le mengwaga nna bona ngwana mmamzayone o phaphatha diatla mmotsise gore sala a mpona ke nwele nna ka re o ka se mpone ke nwele nna mmotsise gore sale a mpona ke nwele nna ene ngwanao a se ka bolela maaka ngwana a šianwe bjala nna ngwana la sintsa o keletse gore o lwa bjala ke a bonwa ka nako tsa menate mara mmotsise gore sale a mpona ke nwa bjala o tla tla ba bang keletso mabele nna ke nwa bjala alright ya a re direng so ya
ya no a re rienso a re founeleng mme ola malome ka kapa nako e ske a re shia kere ya ko kwa keletso nkompotse mo kgaitsedi yaka o na le di-anger issues mo bophelong ba gago go na le dilo tse di go tshwentseng thata nna tate ka kapa go botsa nnete e tletseng ke tlhokafaletse ke bana ba ka ba babedi e beile ngwanaka o mogolo ya bang mma go keletso ya bang ngwanaka wa wetse ko letamong o bana makhu ga a tshwane tate ka kapa ne ke seo mo kananna ne ke le motho o montšhinyana okay ke iteile ko wa go wela ko konokeng bohloko ba gore ke be so ke be le ratha bjana a ka ira ke bjala ke irile ke ngwana ke wa go wela ko letamong a be le gona ke tlo thoma o nwa dipilisi go fitlhelela ka tšene so yona taba yeo ya bana ba go tlhokofala a ya go affecta go fitla mo e leng gore o motho le go fela pelo tate ka kapa a ke fele pelo ke kgwebo iketla le batho le gone ne go ka ita difounu ko gae ko ka moka ntwane ke bitsiwa dimamso mara a se gale gore ba go tlhoile jale shete o le dimamso ke nyako wa itse nne ko gae gore ba ntlhoetseng tate ka kapa ba ntlhoetse taba gore a ke ireletse keletso certificate fela o dimamso ke tle ba mpetse dimamso ntwanela ka mokana ka yone ke taba gore ne ke bereka mo shopong okay a shile di-phone number tša mmeo wa kolong o e bona batswadi ntlo le role ga e tswa le kgoši le maloba ke le boditse le go jwale ke sa tlo le botša gore le terafa mokgekolong thata dilo tše ka moka ga tšona a di bogelang mehle le mehle le išana godimo lefase le išana godimo lefase le tlo o bolaya mmeo ka pelo ande go ne le batho ba e leng gore ga ba ne batswadi ba godile boima ba sene batswadi lena modimo sa le adimile kokošo o sa le gona mara le ya mohlakiša gape le abuse mmeo dilo tše le di dirang ka moka tše le abuse mokgekolong a bona bannyana ba lene re tlile nabo mo tate ka kapa ba o kuile gore di tlo bua ba tšhabile ba re tswane le bona gape rena ge re itla mo re tswa ga tate morena ya re emeng ganyane mme ola shu yena malome ka kapa a o ne battery enough ya a ke ne battery enough mara e ka bolela le ka ema go rena re tloga re le teng le rena fa re tlo no go bia mo o bolele le malome ka kapa shu wena le ka ema go rena a re gona a ke no thoma ka a go le dumediša le go le amogela semmušo lenanegong la rena la pitšentše kgolo le sa le gona go lla dilo nkore ke molate ka mo go nna kang ya no ya ke mathata bare ke bagešo ba ga madisa dikolobeng ya di a boa lekgolo akhwi nna ke nyaka go tseba mosese ga botse wena le keletso se segolo se le se bakileng keng tate moremi nna moto wa ntlaba o itse statement sa ga sa police station a se so ka mokgwa sekelela o boletse maaka mathomonne le nna ke tswa kgotho le ena a sheke bolele sele kgotho o ile a re ga a fitlha kwa motshoroni la mathomo go ile a re o ganne gore a gole la o iste ba motshore o mo iteile a re ke mo iteile ba ntšhikisitse ka baka la gore o na boletse maaka mathomo gona nko gona a dumela molato ene ntate moremi ne ke sa tlo motshwarisa mo fetšhanse ganyane ne ke sa tlo motshwarisa keletso ntate moremi ne ke sa tlo motshwarisa ntate moremi motho o ntiteile ka fashion le la bobedi o manta e tshwarenyana mo gaetšedi ka e tshwarenyana mma go rena le na le rena kere founu e bolelela fase ora ke voice me nko mo founele ka yeo nke ke kgotla ke bona ke lapile difounu ke keletso ne ile mathomo a go iteya mola labelegwang a se mathomo
na kwa ntite ne re le bana mara nako o ne le sa gola ne re sa gola mara no gona o ntitetse mahala ntate ka kapa Kore- ene lo bile le tsa mo tshwarisa motho o tsogele furu wa nthoga mpotse gore ke ntshitse ngwana ka eng ke salo monnyane a shinge ke tsile ke sa a reng a re ke ntshitse ngwana ka eng ke salo monnyane wena wa mo fetola wa reng tata mo re mene ke tsogile ke tsamaile ke setse ka maoto mamo nile di go tlolela emanyane Tabe. mma go rena le gona ne ke founu wa mmeo founu ya lena e tloga e le fase kudu lena le rena kere ko kwa keletso a go nyake ka mogolo wena o sa monyakeng o fetša go bolela gore polelo ya gage ya gore le a tsebelana kore wa mo tsebela le yena wa go tsebela ke yona ntho e tlo tsogang e dirile gore le seke la tsoga le nyakane go fitlhela lebitleng gabotse ntle le taba a keletso le ne taba tša lena le le ba babedi gape le sekwa kry-a le gore le šomiša keletso go lwa dintwa tša lena nke o hlalose nka thaba go kwa kudu gore o tsebile jwang gore keletso ke ngwana a butago ka gore a butago sa le a tšhaba mamzo ka mo a sa le mo mmeleng a be a tlhokofala a seng ka bona ngwana o tsebile jwang wena gore a butago ne ngwana ko ga madisa nke o hlalose kamano ya lena o hlalose ditaba tše gabotse o tle le tšona gabotse yena e kry ngwana ntho ga iteng mmago keletso o bile le ngwana le abuti a tlhokomela ngwana ebile yena a tsaya ngwana a tla mo tsisa ka molapeng ngwana o labile ga a thomo o gola a thomo tšentše statemente a re yena a ka se ba dumela gore ngwana ge e bewa ko badidi so go tsoga moo ke ge re tswa mo go yena ke re mmago keletso a tlo ba le bana ba le keletso lo monnyane after that ke ge ba pele ba etsa ka molapeng ba tsamana le ke sa nne mogaene ke nna makgolo so ke go go fitlhela gore ke tsomo tse ba na le keletso a mpotsa re magogo ne ke nyakana le wena mara mme se teng nako tsa mo ke ge ke thoma ke mmotsa ke ra ba ngwanaka ke teng mogae bo sa fedile o tle re tsamaye re ye gorobosdala ko go nyakela ke ena ngwana ola ka nnete o tiile the following day a fitlha mo ka tsamaya le ena ka le ena gorobosdala e re fitlha gorobosdala ka mo rekela dieta ka re ngwanaka nka tsebe ka go rekela dieta and then ka go šia mo strateng e re ke tsamaye le wena re ye ko lapeng ko madi ka nnete ke fitlhile ga bokeletso e ke fitlha ga bokeletso ka kry-a kwa ge ena ntadi gantleng ka mo tsebisa ka re no ke kopane le ngwana soto ke mo reka le ena so ke ra gore o sekwa makala o bona ngwana kena ka diena a dumela a ba right after ke yona ngwago a ba tla brain yaka o kry-ise mo ke beile fisa mola yena self a ba ikgudua ya teng so ke makala ka tseno ga ke bolela gore nna ke taba kolobe ke khunama ka yona gora gore kolobe ke itaba ke khunama ka yona yena o ba le teng ya gape koko wa kgotsa bana bešo wa tseba ditaba tšeo di bolelang ka moka ga tšona koko ga a kgotse tša mo wa tseba koko o kgotsa-kgotsang yela ya kgale nke o no re o sa swere jwale batametša le kopelwana le mo go koko gape mme wa bolela mo wa tseba lena a le kgotse le kgotsa eng kgotsa maka a bolelago o bolela maka ke ga a le kae yena ke ga a le kae nna ke le kae a dira eng ya mpontshang yona a dira eng e nna ke itse a kere koko ge lekgarebe le ba le ngwana o ka re go neta ba gore ba gabo mmago keletso bona ba re bolelang le bona gone jwale ba ile ba ate tšweletša ka ga madisa go bontšha gore re a tseba rene ngwana šibe ke bone motho ga o kwa ke kgotsa thata ka mgo gore ye o e tsere kae o e tsebela kae yena nna ke sa itse mmago rena gabotse wena lelapa le mathata a lena ke eng
ga botse lebaka keletso o keletso o ne o tla ntse le sa kwane ga botse ka baka la dipako tša lena le baka ngwana keletso o dula go wena o dula kae keletso o dula kae ke nna ko next all the hill ile a re ge taba tsa mphaka di hlakahlakana ka bona bokaino e le gore ke tsamaye ko nna lang ke le gore ke se ke tle ka bakela lapa la mme la tso seriti o ka mo o nnang ka mo teng site ya kowe ba re ngo nna ko teng ke family ya lena nko fe koko mo ga o ne bothata ge keletso a nna kowe keletso ke monyaka ka molapeng o keletso ke monyaka ka molapeng keletso wa o jika ka pela so tate moremi a re hlatswe le yena a mo hlatswe ke nyaka ngwana ke ka molapeng ga ke nyake ngwana ke ga nna ko metseng date ka kapa a ke nyake e re ko go botse se seng gape se ke tlo go botsa ke nyaka ngwana ka ko lapeng nna ga ya aksana gore nka tle ka ya ke le sonno go so funa ka mo gogele go na le dinako tse ding ke nyaka ke le one ene kwa ke na le opportunity gore ke ikre ke le one ke inagane ga pila ke itibe ga pila ka se ke itibang go cause of ko tronkongwa ke ba nne le trauma so ke yona e ntshitseng ko gae ne ntse nka se nne le ga mmeo ne ntse nka se nne le ko gae so mmeo ke yena a tlileng ka opportunity gore ke nne ko gae so ne ke tlogo ke inyaka ke le one so ko ke nna no ke ikreile ke le one motho ke nna le ena o mpha chance gore ke be ke le one so and then ke kgono lwa le situation e rela gore e mo go nna ke kgono ke inagane ga pele after ke fetso nna kwale dilo tsa ka di improve wa bona ntate ka kapa so ge nka boela ko gae ko lebana le batho ba le ba ntirileng bošoro so a gona gore nka tle ka lebana le bona gape e ka tle ya ba tse ding tate ka kapa pinkana o nyaka o bolela a gone ke sa fetsa o ne o sa fetsa a gone ke pinkana sa fetsa a re fetse le mme o pele mo mogale mma gorena le kae mama re gona bolelelang mo gausi le founu taba ya gore wena o phasa ka kolobe o itse ba buang e swara ganyane eno e swara mama wa ile re mme o phasitše ka kolobe e maganyane o tswile mo mogaleng ke mo kry-e ka mo kore ga botse mo lene mathata a mantši ba nna thare re tla itse go kaone koko tše ding di a kgona nna thare re tla itse ga re phatisa bjago le mogatelelo wa gago thobela ke re taba e ya go phasa ka kolobe e be e tlile jwang ka molapeng le ba itsebile jwang gona a re dikwe mama shu wena o be gona mo seke wa dropa mama wena o tsebile jwang gore keletso ba mo phasiše ka kolobe tate moremi keletso o ile go nna ko go mmebola ka kry-e le gore a ke rate a kere wa bana le tšatši le nene e le gore keletso o tlile ko lapeng kwa nthoga a mpotsa ka taba tsa ka tse e le gore go ne ke dira kgale and then ka re ka tšele gona ke latao rolwa re ba ka ngwanaka ke ile ntse ke tlhage ketle ka nagana ga pile ka re ke ile o tshwarisiwa go na le mo go ke ga maloma a ka kere go na defense ka fitlha ka nna mo teng mola ntlo yao o a re o balang ka mo e lebelelane le nna sebake go na le fence ka kena mo fence mo a tla mpheta mo a tshwere ditšhakase a kena ka mo ntlong ele o ile ga a kena ka mo ntlong ele sekotšhore mo ya polata ele a tlhaga a tshwere bjala so ka nkgankgwa ke re ke lebane nae ba apere dipaki ga ba khuna mamola ke ge ke ba lebeletse kolobe wa e bona kae a ka bona kolobe ke re ga ba tlhaba kolobe ba ira le bjala ba phahla and then sa bobedi a o sewo o ira ditono o irela ngwana ke nyako e tlhalosa taba tono o ile go mfosago a tlo tsago keletso ko lapeng kare oneso wena ka go rodisiwa o re o tsaya keletso wa ko lapeng mara keletso o tshwere ditono o
tshwere ditone ke ngwana o tlotse ka yona a etsa a e ba modima a sofa ga shina e ba modima sofa keletso ile a tla go mara ka tone o ile a boang kira ke na le mmele o feng ya re ka nnete ke di fumane ke di tsere ka di latlhela ke toilet ke ba mo rekela tse di ore ke nyaka re thushe mme wa le mo mogaleng taba ya gago le mme o mama ka ge e le gore keletso o phela go yena o bona e le gore ke ga bopa o bona e le ga bopapa ke ga bopapa mogolo wa gwa ke and then be le dumile gore keletso a direng a se ka tlwa sa ka go ga bopapa mogolo wa ke sa monya ke thathane bile a re tlo ukwana le keletso ge keletso a nna ga a ngwana mo gona mo bile ke tloge ke ema mo pela ga gore bo keletso a ire ka mogala le o nthoga ka nnete a ntlhobole mara ke mmotsa gore wena ngwanyana a ke mo rate cause e go banne le bana ba gage ba babedi nna tsa ka dikgomone ke di gapa ka ke di gapela ka mosakeng tse ke enwa bjale le nna ga ke morata gore ditle di ntswalle koko shuwe le nna ga ke morate ka mogaka ga ke morate so ntate ka kapa nna ntho nka le botsang yona ko gore nka se kgaogane le family ka baka la history ya batswadi so a ke lwele motho a ke lwele bona and nka se lwele le raga ja mme ka baka la gore a nna a ke itse se ba se bakang and se ba se bakile nna ke stay so nka se lwele di-family ka moka so bona tseo tsa gore ba mphatlhela le tla prova ka mogolo prova so nna kere a ba mphatlhela kere so then le fetso le prova ka mogolo prova nto ke tlo le botsang yone ke gore nna nka se kgaogantse family yaka ka baka la di-history tsa bona so ba lebala gore a ke gane bona ba kane ba baka le bona so tshwanetse ba lebelele gore batho ba le nna ke family yaka ke family ya mme and ke tshwanetse ko ba checka go na le something se e rela gore sa connecta nna le bona o ntse wa re ntate ka kapa so ke family ya mme ke family yaka ke ga botata go mme ke ga botate mo kutlwele emanyana mara ke re le wena mma gore na o tlatseditse gore a buta mme o aowa ke ra gore a ke re o bolela le ena mara rena re ya go kwa o tlatseditse gore ka nnete ntate owe ke tata go mmaga ke jwale nkane ga a bolela o re o sho gore ke tata go mmage so ntate ka kapa e re ke fetse o bolela so nna ntho ke tlo ira ntate ka kapa taba bone ya gore ba lwa or a bala a ke ikene so ke tlo ba present both because of a ke itse gore in future maybe ba itseng ba tlatla mo go nna ba re no tsamaya ko ka o ira se se ko ya bjang go mmemola ke isitse le bona ka di-history tsa bona ko ya bjang e ba ka ntha gore tsa mo phatlhela tate mogolo ko ya bjang ka baka la gore tlabe nna ke isitse le ba re bona ba monyake gape bona e ba ra ba monyake ba inaganela bona ba nnoši a ba naganne le nna in future so ntate ka kapa so ke ntho e ira gore nna family tsaka ke se ke be ka lwa le tsona keletso o ne mogopolo mo botse bafana bothata bo bogolo mo go wena o kwata thumashi go fihla mo e leng gore o roga batho ba bagolo o ne mogopolo mo botse wa gore batho ba ile ba bararo o a ba hloka ka moka ene ko wena sa ntšong o rie gore batho ba ba kwane gobane batho ba ba ka wena ge wena o ka kgona go controla enga ya gago o ka kgona go kwantšha batho ba dilo tsela ka moka tša morago di a kgona go feta o ka kgona go dia gore mmago mo a robetseng a robale ka khutšo mara ka mogotsi yang dilo ka gona o tlo re mola o tšea dilo ka gabotse ya ba o di senya ka mokgwa o bolelang le bona ba ikwešiša ke dumelelana le wena wa ba hloka ka moka ke dumelelana le wena ge o re batho ba ke meloko ya geno le bona ba tseba gore ke meloko akere fela a re sepedišeng dilo gabotse go kwata go rogana go lwa go ka sego go re thušitše ka selo le tlo no sega ke batho and-e le tlo no tepolediša ka batho and-e o ka sego o tšhabile lapa la geno keletso ke kwešiša gore gone jale o laola ke seemo sa gore o ka fase ga molao o e leng gore maphodisa ba šetše ba go swere ka lebaka la gore go ne dintwa ka gae and-e mo o dutšeng o fodiša tlhogo alright ke dumelelana le wena gore e re ke fodišeng tlhogo mara o se ka e fodišetša ruri o le metseng ya batho tshwantse o boele gae ake lapa le la koko le keletso le ne bothata ene ke blame ba bagolo le ka segolela ba ba ka la hloka dipasa mmago a ba le pasa a wa ba le pasa ngwana o la le yena ga ane pasa o la sesi ka mola le se ke la lebala re kua ga bolena go kitima dilo tša bolong dipitša di a gogiwa ditupung bošego go kitima dilo tše e leng gore bangwe ba re ke ditšhweni ba di bona ka lapeng la boleng lena le nagana gore le tla dula la ba gabotse
gape lena mo lealwa mara le boloi bo gona ene taba ya gago kokwa keletso ya go lwa le mmeo e ka se le thuše gobane batho ba le lwang ka bona ba gatlhaneng a ba gona ba kae a ba robala so le tlo kgono tsena dintwa tša bakhulena so nanga se kgone tate ka ntwa le santse le dire le santse le nyaka go tseba gore le ka tlhola khutso jwang go bakhubala ba ithobaletšeng and then lena le tle le kgone go ba le tšwelopele ya bophelo ba gabotse ka gore ntwa e diragalang ka malapeng la bolena a ile iše felo a gone mo le yang gona o monyane keletso santse o tsene sekolo o swanetse o tlowa ge lapa la mmago o swanetse keletso o tlobe le tšwelopele o sane lo tše dintšhi santse o di dire ene di hloka koko di hloka le bona ba leka kuwa ene jwale balwa alright malapa mabedi a alwa keletso santse a kwantšhe ke mmago o robetše tate o robetše o nyaka ba kwantšhe so ntate Moremi le ge nka be le gore ne nka controla mo controla gore ba ukwana so go ba mmakro because for wa bona situation now o ya koko ibya wa e bona situation na makulu kuku ibya a munyake ga munyake ene ola ragadi mme ntonga go botsa nyona ntate ka kapa ke motho era la gore go ka bolela lena o fodile ke motho a fodile ke flo ke na le 7 years ke nna le ne ntse ke flow ba ntate ka kapa ntate Moremi ne ntse ke flow ba tena ga khalema motho o khalema a thobegile wa kushitša ntate ka kapa Moremi flow ba ganyane ka mo go kuku ka o need a counseling flow ba ganyane o mana o need a counseling ke molwetši so wa bona ke ntho e irang gore nako ntši ke e fetse le ena because ke motho re ke gono mona mathatang a ra airport la a re tle ka di solution a shitše wa bona ntate Moremi so ke ntho e irang gore gantši ke fetse nako ntši le ena ka ro ka se fetse nako ntši le motho re la gore a solve dilo ka tsela e right wa bona ntate Moremi na ga gushisha situation o re tsa mabya ene ga gushisha gore a ka ba maybe a tshwantse ke mathata a gagwe but then a re dire so keletso nna le wena a re dire so ke tlo fa malome ka kapa chance re tle re fe ba theeletše chance koko mo mogaleng magorena ke kgopela re se ke wa tsoga o dumetše go lwa le kokwa keletso kokwa keletso o nyakile o tlhaba mogekolo mmago mme o ka thipa koko a shinkekelo le ena o kana boitsha mme sole ka gore a ke re le ko lapeng a shinkatle a bolele le mme ka nna a shinkekelo le ena o ke lwang le ena ke o ka baka la gore o na le bana babedi ke lwang le ena ke itse gore ke bakaneng that's why ke go botse ke re nna le ausi o re a itsetsana re agile mo go iwane ko re thothetseng teng re thotha re etso ga bo ausi o tate Moremi ga ke monyake mo ngwaneng wa ka ke letso ge e le gore nna le ena o nyaka gore re be le bophelo bo bokuti a tswe mo go ausi gane gabotse keletso ria so mama wena le mmeo le bakile bo Moremi na go ba le bakileng a shinke re ba ke selo le ausi o ntho ke e bakang le ena ke mmodisa ga pele ka mora ka re o ra nna o re wa ise ntladile o re kopanang a kere ke nna le keletso go lapeng ke ya dikarateng ge ke ile dikarateng ge ke tsobo ke humana keletso o rekisitse bjala o beile tšhelete ka mola e feletse ilago ka mora re mara o nna le motho o sa ye ko lapeng wa ye wa kgopela why o sa tsamaye o ye ko gomme o yo mo kgopela a ke re ritu a re mokgwate ne ke nagano bonyala ka mora re o tlo monyala bja ngwana o tšho monyala re palelelane gore nnete gore bile sa nkwatisang ka sona so magorena wa tseba re gone ntho nngwe a o bolele nnete mo godimo ga yona lebaka la gore ke re mma gone ntho a sa bolele nnete mo godimo ga yona
statement sa se tlhalosang a go kgonagale gore se ka dira gore o tlhoye motho go fitlha mo leveleng ya tlhoileng mmeo ka yone mara ga botse a leba ke taba keletso le ne ntwa tša lena lena re thomile ka keletso o bolela e le nnete e tletseng Keletso. re thomile ka keletso wena mo ditabeng tše o se ka tlo sa tsena re thomile ka wa keletso kwa gore ba re ba tsebelana diphiri tša bona ande go tla gore wena o tlo nyaka o tseba diphiri tša bokokwago o ka se e kgone se se nkwatisang thata o kgone go botsa keletso dilo tse e le gore nna ne ke dira kgale keletso ga setsa nthoga ko lapeng o mpotsa ka tsone eng ya mathomo eng a mpotse selo mothola ga bolela ditaba tsa batho ba bagolo ke a mo šuthela ke hlompha batho ba bagolo thata le mmamoso se o tla go botse e re ntse ko tv a bolela ditaba tsa batho ba bagolo ke a mo šuthela o sa la bolela le batho ba bagolo ko a ke dikene ditaba e re ganyana wa tsa malome ka kapa ke hwetša mebesage ka mo ba radio is off a ke tse no nna mo lifeng re šapa o ko gae ya yeah iya okay iya nna ditaba tsa batho ba bagolo le ko gae ba kgone gore ba re ba baka a ke dikene ditaba tsa bone ke nna ko kamoreng o sekebe wa tsoga o di tsene ande ga ke nyako dikene go dilo tsa mohuto di fetoga e di tla mo gore na baneng di fetoga di-class ka mokgomo di re tswalela dilo tse ntši a ke kene dilo tsa batho ba bagolo dilo tsa batho ba bagolo di a imeela ntate moremi dilo tsa batho ba bagolo di a thibela o kana bo bona o sa tswele pele o feila ko sekolong o re ke lata magarebe a go thibela gane ke eng ke dilo tsela o di ukwelelang tsela dilo tsela o di fakatsang tsela ntate moremi a ke fakatse dilo tsa batho ba bagolo ande nna tlhapa mo mothong o mogolo a ke ebitsa tlhapa mo mothong o mogolo a ke ebitsa tate kaka ntho e ke ebitsa mo mothong o mogolo tate moreni wa bona nna keletso le ga ka re a re tsoga ka tlhapa a se taba gore ke tle ke ipata go tshwana le gona bjano le ena o la mme wa mpelege wa mpelege mmeso wa moroga e re go tlhalosetse gore o moroga ka go botsa maaka nne o rogana gore o kgone gore nna ke romile ngwana bosukiri o ka na founela ko gae ge ke romile ngwana sukiri a ke rogane ge ke romile ngwana sukiri a kere o humane kgwedi e batametse o fela bjana mme ke a mo searcha mme o tshwere bokae mo di-otsonyane se a wa re tsamayre nyakeng sukiri a okay ra tsamaya re ile o reka sukiri a okay fale re roma ngwana a bo a kere shopang ke re mo tlase ngwana o le a bo tlo tlhagalela o re a wa keletse gore wae nna le roma nna sukiri mo le sa nkganko banneng ba lena a le nthong o ka na founela ko gae ande keletso nna tate ka kapa o nthoga ka nnete o mpitsa sefefe so tate moremi e re ke go tlhalosetse o ra gore wena motho a go roga ka wa monyaka gore a nne mo go wena ntho nna e ntshetsang ko ntle ke tsona tse tsa gore ke thelelwa ditaba ntho e bereka internal and mo fetšhantse a bolela ka moya wa fase nka se roge mogololo sa mothomo na re ge ba ntimile dijo a ntšhiela dijo mogololo o nna meritse gore ke e kgotho o e tshwanetse ke morogo mogololo go ka ba tlo go kena batheletši ba tlo go botsa relationship wa ka le mogololo ke ena e rela gore na nna ka nne e le mogololo e se mogololo e ba ngwana first bona ga ge mošimanyana o kereng ke malome ke ena o rela gore ne ke theogela ko go ena nako a sa nne ko gae ne ke theogela ko go ena ke etša ko gena so mogololo na kgone ntšhiela dijo a kry-ele gore ko sekolong ke tšile enough o kry-a ntlhomela pele ke mmona gore o tshwere ke tlala ke re o etse ke mme tša dijo tsa gago kgosofo ne ke na le go tswa ka 5 ko sekolong so ntate moremi tseo tsa gore nna ke a moroga motho ga ke morogo motho o roga nna o koko ga ke moroge keletso e re tlogela go tlalelana keletso tlogela go tlalelana bafo go tlo loka a kana go theoga ba bolela makaso ya nke re kwe pinki ntate morem keletso gore a seka tja gae o thomile nako a tlhago bateronko nako a bateronko o nthogile thata ke lapile keletso nthogile ke lapile e le tšotšile ke mo saenetse gore a tlangwa le di-exam ebile o iphurile o rile batho ba ba ra re ena o tswile ka rana molato o saenetse ke nna gore a tlangwale ga a fitlha mo ntate ke moremi o nthogile a bampotse gore o tlo nkela kgonyeng o tlo ntoya o ntheile so onkuka ntate moremi o ntogile keletso ke lapile a nke ra ke suela boa sekolong go na le jetamo pinki wa marata keletso ke morata thata ke tloge ke kgopetse mme la usaka ka morata tsa mo ra keletswang kgopele tshware ke phumole molato o ile a re a re tlo ntoya tlo tsetsa pele keletso ke ba romile mme a ke re la ka motšhaba a sanka wa mo kgopela tshwarelo a o ile ra ka seke ntate moremi
ene nka se o phomole molala batho ba ke ile re go bua tronko o sa sa ba teng a ka bana le chance ya gore ke bolele le bona ke re betse go gae one day ntate Mremi a be le gore go tla mme ne nka se rogane ba tla go botsa batho ne ke go betse le maerela gore ke phatse re le gore nka se khone so ntate Mremi ne ke etswa madi ka mo ko morago le go pele so ne go sena gore nka tle ka roga motho ka situation ela ne ntho di fitlhela ga ye ka e fankeletso chance fitlhela ga ye ke ba gile ke dipuku tsaka ko so ke ntone ke na ga nne go ke le go tronko ka re dipuku tsaka di ka a be gore dipuku tsaka di te because of go tronko go tswa ba mpuditse gore neto wa fitla go ga ye wa thom ra o laisa o bona so ne le se go wela go situation yela keletso mrile so wa tseba re ke ba ka mokgwa roganne e mapele pinki keletso mo bophelong ska tsoga o phushitse ke mosadi wa ba moisha letsogo gobane o tla loser go hlale le ditoro tse di botse tše o neng le tsona o di bereketseng ga boima go tonya o ya sekolong wa thile school bag skebe wa tsoga o išitše mosadi letsogo ge mosadi ya go roga e tswa ka gare ga lapa o tsamaye o ye ga mma o ye go fodiša pelo o swanetše o mo kgopele tshwarelwa gore o mo išitše letsogo and then yena a tsamaye keletso ya phumule case o tlogele go ba le criminal record o ka ba le podisa la go sasa o ka ba le traffic la go sasa o ka ba a lawyer ya go sasa o ka ba pilot wa go sasa but ka criminal record la ya assault ya gore wena o bethile mosadi mola basadi go njwale o bona gore molao o ba emelela ka kakang e tlo go tswalela dintši dintši so kgopela o la tshwarelo ke ya maleta ba gore o no tswa o tswile ga nnyane ka gae o bethe ke moya o iše pelo fase re bereke motsola geno re ntšhe thokolosi tšela di leng ka mola re ntšhe mathata a leng ka mola gare ga lapa lela and then re ilokiše taba ya mama le mama o a leng mo mogaleng e nyaka re iduletše fase re ye lapelle re bolele le lona re ye lapelle re bolele le lona nto e dirang gore ka mogabo lena lelwe lena le le bana le tsena taba tša batho ba bagolo lena le bana le tsena taba tša batho ba bagolo ene lena le bana a le supportane laptop ba re ya tima mo laki na ntate Mremi a gona tabeile ka e fetole ya mama le mmeo le bile mmeo le ena itse molomo ke ile ka mmona ga nto fela a one fela a sing a ke kene taba tsa bona nna tenne ntwe ngutisa motlho gore ke eletso ntitetse mahala batho ba bojimo o ntitetse mahala phepele le tlile le ngwana se wa go gae o teng o moshimanyana le gone ke monele phone ka o ipolele gore kwena motho ntitetse alright se se onjole alright ditaba tsa lena re di kwele be ka go feta nako e shetse mo ke 20 minutes o rata ge keletswa ka dirang a ke sa ikene ga ntate ka bonte le rotlo ntwa ke phumula mola twa ntwa go mena keletse go molebeletše ka ba moloi a wa kitse na kitse o ntse bitsa rotlo sesi nana metsi dipilara are a ke tshabe mo sesi we ntwe tabe ya bona sesi o go re ka se phumule case keletso ya keletso a wa ke tlo rapela ka mo kwante tile ga keletso ngwana ka pharugo le molo mana le 6 months keletso yo ke tlo rapela mama ere ke bolele go ya mang go bolala pinki le tle mo a kere le tlo nyaka thuso go rena koko pinki a kere o tletse gore o bona selo stupung se go ga diketane se dirang taba tsa nke be le khale di fedile ge nke ba tlile di tšilang kgopela se gore a se ka bua gapa a laletsa botsa batho gore nna ke irang ke tsere diaparo tsa mmage diomamang tsa mmage dikgopa tsa mmage nna ke di tsere neng maga ke metsi ntate Mremi a ke metsi ke le tsontšha ka ngwaga e re le botse mo sesi o ne taba tše ding le tlo di bolelela ka gare tate Mremi a re kwane re nyaka mola baloi ba go dirang a wena ntate Mremi go bolela le teng nna nkere ke go boditse kare e ke robetse aowa mama motho o gomotsa keletso wena o motloša letsogo wae a le mo fela o tla go lela ko le ko gomme o mongwe a le mo fela ntate Mremi o le ratolela keletso a le mo fela re ke bolele ntate Mremi o etse re ke bolele o sa etelela la case le phepela ka la tayari le ntshitse ke yena le ntshitse ke yena a re go go tshwarisa ka lephepele le tlo go tshwarisa so nna ne ke sa meitele lephepele ke nyaka tayari a e tshwere le ka tšono ke sa so ntate Mremi nko emenyana ntho ba irileng yang khupisa go sebele nno ba bolela maka o bona Mremi so go khopela tshwarelo bja mo gara maka a bolediwang alright ngono ke na tlogela ke ke kgopela o bolelela mafele tate Mremi ngwano
ke ile nna ge ke mmona gore o tša ke molato ko kgotho ka re ge ke fitlhage ka botsa mme ka re bana ba ne ke ile le bona ko kgotho ka mokgokeletswang kgaotseng pelo ka teng ofenia phumola molato a re o tlilo ntitega ka re aowa ga o phumola molato re o thoma re le playstation pele re bolela re keletso molato a o phumole le ngwanyane ola ne re tlile nae mo maloba ola wa kaola aga go tsamaile mme go tsamaile ngwanyana ka o mongwe o nna witbank ne ntse ba founa ba re keletso ofenia gore a re tshwarelane re phumole molato o ile ga a fetola ba le bomme bale a re nna molato a ke o phumole ke sa tlo ira revenge and then ga ile o phumula molato nna ke tlo bona gore ke ira bjang ka ena bjang ke nyako o tswela pele ka bophelo baka nka ira o ganne straight mme sole na molatile ora gore ntate moremi o ka re o tshwere o itse trongo o tswa bona gore ko trongo wa gana batho ba phumula molato alright ema pele emang wo ofenia o tlo phumula molato re o ka se o phumule alright dula le ona o sa o phumule ema ofenia a ke ra o nyako phumula molato a re nyako a ke molato go gapeletša motho ra phumule molato a re nyako ba ka raga melato molato o phumula ka bo wena ge o nyaka go o phumula ka bo wena not re o gapeletše ke rena se re tlong go fa sona ke gore phela le keletso o tseba gore o mo swarišitše akere and then keletso ba go swarišitše akere wa hlokometšeng keletso ga a dule le keletso and then a godiše keletso a gone gore keletso a ka tla dula le lena ka ga e le moswarišitše pinki a gone gore keletso a ka tla dula ka ga e le moswarišitše lebaka ile tabeng ya gore a re nyake gore go sasa go tle go tsoge case engwe ya maka ba re o reipile gape ke letswa sepela e tronkong a ile ruri re nyaka ga go etla molato go tle molato wa ka ntle ka ge le moswarišitše mo direleng le protection orders ka hlwa sa tsena ka molagae no yona moroka ke ema le wena wa bona go bolela nnete cause ke le naba kre ya ene ga go ne ka mokgwa e leng gore keletso a ka dula ka mo le batho ba ile gore ba moswarišitše go tlo o diragala eng ka life ya mošimanyano gape go nduale molao o mo lebeletše ka mahlo a makhubile and then go ka diragala gore tšatši le leng ba ka mo provoka and then a laola ke maikutlo gape a iša o mo letsogo gape so keletso ke dumelana le wena gore keletso as long as case sa phumulwe keletso ga a tšwe ka ga ya dule mo e leng gore o bona gore ga a dutse gona o se filo tša gage di tsamaya ga botse koko bana ba ba swarišane ene ke bana ba gago a ke dumelelane le keletso ra sepela itia bana ba magarebe le lekgarebe la gaga ga ke dumelelane le keletso ra tla lebethe ke a mogala ebile ke a mmotša le gore ke phošo ene maphodisa a tlo moswara fela se re swanetše go se tseba ke gore keletso a ka se dule ka gare ga lapa a swarišane le sesi ge ile gore ba nyaka go dula ka gare ga lapa keletso ga kgalwe a tsebe gore ntwa e dirileng ke phoso a seke le letšatši la motlholo a e bušeletše ene sesi go tšwa go yena gore yena ka bo yena wa o phumula molato na ye kgolo ye koko santšeng re e direši bana ba gago ba ne bothata a gone gore ba ka ba le tšwelopele go ne le bothata bo bogolo ba gore kokwa keletso ke bolela ka kokwa keletso shu ga se nka phela ga botse wa tepelela gore o tephelela ka jwala ga re bogane fela koko o šetše le bana a swanela gona go swana le gale swanetše a fokotše gobane ke modiši wa dinku o ka se diše dinku nwele o tlo timetša dinku tša gago dinku tša gore di timetše ka lebaka la gore koko o ile le mathata kudu a se re modimo ka gore wola o motšeri a ke hlokomele tše di leng gona o lebeletše nku tše di timetšeng a lebala tše di leng gona jwale ke mo e leng gore nku tša gage di a šwahla ene ge di šwahla di ya malapeng di kry-a badiši ba bangwe re se ke ra gana ge ba di diša wa e bona jwale o tlo ya tronko mošimano ga a dula le lena ke tloge ke boletse ka rofenia ga ke nyake ngwana ke mmele wa gage o mole mara wa gana a se wona tate moremi magorena ke nyaka ofenia a phumule molato keletso a boele ka molapeng a o suo mo gare a batho ba ka moka ke re a o suo
ga ke nyake ga nna le ngwanake o gana mo pele ga gago gore o phumula molato le wena o tlo a ke re o utlwa ge inkana nko emenyana man wena ga botse o tlile ka phoso mo tatekakapa radio nna wa itse gore ke irileng nna ke boditse o fene ka re keletso ka mokgwa a palelang ke ditaba ko police station and then ke laile ke sa robala bosigo ka bitsa le mme ka bitsang keletso wa tlemo e tle re solve tabe ya tronkwe e tle e kgone e fela a kere go ile ngwana ke ola na le mo maloba lo a leng ko Witbank le ola mme ola ba mmitsa ge shine ba mmitsa ba mmamo ba re keletso ba re ba nyoko phumula molato ditaba di fele o boele ka molapeng e tle re tloge re ga moremi a tla re hlatswe keletso ile re ga moremi a ke and then molato wa tlo go phumula nna le yena re tlo bontshana a botsa bala bo mme bala ke go tlabegeng ga rena mo alright keletso shutlile ga moremi shu ke nyaka go botsiša koko wena o rata ke le thuša ka eng go tloga gone jalo o rata ka lapeng la geno go ka direga eng ba ke bana ke tlo kwa ka bana ke nyako kwa ka wena go tshwana le ga nne ke ithwele ka ya ga gago ke nyaka go tlo hlatswa lapeleso mara le yena o keletso a se yena ke kgopela gore o mo hlatswe le rena o re hlatswe ko lapeng and then ke nyaka keletso ko lapeng ke nyaka ngwana ke ko lapeng se se mo godisitse se mo feleletse go fela moo ke tšeo di nyakang koko o nyaka ke go thuša ka eng morwedi o mokwele o nyaka ke go thuša ka eng koko nna ke nyaka keletso ko lapeng aga ke nyaka bana ke ba hlape le thušeng bona le ba hlatswe age ke tsebo nka thabang mo ka re ke bona re tshepela moga ba kgampi ya leswiswi age ga re bone ko morago ga re bone ko pele nna hlampa ga re batho ka molena keletso o phasitša kere o boela ka gae re ya go applyela o ya sekolong keletso o wa go dula sekolong o tlo fela o etla gae ge dikolo di tswalela kere o ka se ye go dula ntwane o phasitše seo se kry-ileng se ya pele o ye go se tšwetša pele nakwa go dula ka gae a e gona keletso re ya go thuša ka taba ya pasa keletso o tšwela pele go dula mo go wena ga o sa ne nakwa go dula nako ya gago e ya kitima lapa le o tla dulang go lona keletso wa re ke dutse go lekane ke mo tla ga lapa la mmago wa tseba re ngwana o la geno ola o mmeile ka gare ga lapa le ileng gore o a tseba gore ke ga mme nakwa go lwa le ba keletso e tlo go diba kudu e tlo go bušetša morago kudu mo kgopolong ya gago a e gona mo go wena dintwa tše di fitlhile ka nako e rong mo go wena so di tšee o di beele mo la o di tlogele 5 years o tla tlo di bona after 5 years le gona go bohlokwa gore o tlhošetše dintwa morago nyaka lelo tše botse keletso nto e re santseng re e dire gone jwale re swantse re go thuše ka gore o applye keletso ya sekolong o phasitše matriki ka diploma hloka pelaelo kua pele ge e le gore o nyaka go phasa o ntse o e ya pele ge e le gore o nyaka degree o tlo no feleletša o e kry-ile degree eo tsela e right ya go shifta mo gae gore go se ka tla kry-ya go o dutse ka mo ga mme o go ne dipolelo go o dutse ka mo go ne dipolelo ka o dutse ka mo o ne dipolelo keletso tekele sekolong o nkwela ke so ko ya sekolong bjang ka mo still sa seka case keletso tšewe di tlogele ke boditše sesi ofeni ya gore go tswa go yena gore wa go swariša goba o phumula molato na keletso e ya sekolong ge e le gore maphodisa a tlo go swara a tla go swara o le sekolong ofeni ya o tla tseba yena gore no keletso kore ke nyaka gore o kreye nako mo kgopele tshwarelo nto ya gore go swarišitše e šale le yena o nkwešiša wena o focus go tše dingwe lebelela pele keletso tlogela go lebelela morago o ne ngwana geno a nyakang gore o mo godiše mmago a gona o nkwešiša e tswa ka mogare ga dintwa tše tša batho ba bagolo go lwa le mammang le mammang le mammang and-e nto ngwe ke nyakang go le botja keletso ga a le sekolong ge mme wa ka mo romela 10 ranta goba mme o la be re bolela le yena ka mo romela 10 ranta le seke la lwa le bona yao no re go kwele woki awawawawawawawa ntate moremi ka ntho nka go botsang yone ena o a bolelang ka ena gore a monyake
ga ke na go kgaogana le ga bjalo nna ke na go go irela pasa ke ntho e bakanye so keletso is better a tlogele o ntirela pasa e le gore wa tlogela a ke na go kgaogana le mama a ke re wena le mapele keletso a ke re wena le wo mo mogaleng lealwa ke kgopela gore go ntjwa le keletso e tswa gare ga dintwa tse e tswa 8 e ya sekolong keletso e ya sekolong o tswe ka mogare ga dintwa tse ya ke le kwele go ntjwe le go šetse 5 minutes ke ya malome kakapa 5 minutes ke ya gago no na ke right prof bona keletso right ge wena o ka gapeletša gore wena o ya ga mang wena ga o yo ya ga mang o re o swina mang nako go sepela ya gago nna ke botša wena nako go sepela ya gago wena o ka no re nka no re kampane se ke la ndirela pasa kampane keletso e tswa ka morago ga dintwa tša ba o tsebe se ba se bakang ene wena focusa lifeng ya gago ene mama a ke re keletso o phetše ka mola moragonyana o tsebišitše ke lena wena le mme o lokiša ntwa tša lena le le ba babedi ke kgopela le di lokiše ene wena keletso ya sekolong re ya kwana kere o applyile o emetše pasa o tlo tsamaya ka june ga tlantšha mogala bola ausi maria a thuše o keletso ka pasa ke ne bonnete ba gore pasa beke e tlang e ka tswa ya gago ausi maria o no lebelela gore social worker o phušitše go fihla kae a bereka le yena social worker pasa ya tswa ene mama ge e le gore keletso o kwana le o tlogela go ria keletso bobe ka lebaka la gore o kwana le mang motho o ke motlogolwa ke ngwana gago o mmona auso setšhaba sa ntwane ka moka se kena sa nkutlwa ga ke monyake Re dumelela- ngwanake a ke monyake ene wa bona ga ka tswa ka mo mora mmeo nna le keletso re tlo boela ka mokgone ntse re phela ka teng mara ga se ntse a le pisi le auso a e tlo ba teng jaanong re tlo bona keletso tlogela go kgantšha dilo bophelo ba gago ka gore wena gore o riela bo mang favor ke re e tswa ka morago ga batho ba le ena o ke tswa ka moraga ga tswa ka moraga keletso ke re ya pele nako ya sepela mfo o ka kgatla wo wa bua wa kgatla wo go sepela ya gago nako ke modibo ntho e leng mo wena a o e bone wa e bona family e ne generational cares lebelela mmago a ba le pasa a wa ba le pasa kokwa go shu a riela o la pasa o ra re le wena morwago go mbala ka sebe le pasa ene o thaka gore o ka ria o ka tla wa fetša o e ba le ngwana family ya geno e ne mathata mo ene family ya geno go kitima boloi magagesho nna ke a leboga malome ka kapa nna ke tlo ya go ba thuša ka kua lapeng ka mathata ba neng le ona ka ba hlapiša ka mokgo ke santseng ke ba hlapiše tshwarelo e tswa go motho go tlo tswa go lena gore le a swarelana go ba le tswela pele lelwa ge lelwa le tlo lwa ka bolena nna ke gona mara ntlo le rwele ga e tswa le kgoši o le boditše malome ka kapa e le gore le yalwa le tlo no tipiletša dira di a boa di a lesega di a ria ka mokgo tsona di nyakang keletso re boletše le yena a se o re a re kwa keletso re kwele go tlo tswa go keletso gore yena o kgetha eng mara rena re gona go support-a keletso ra e sekolong re a leboga moroka le ka ba fa di-phone number difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 magagesho re lebogile kudu a re tsweleng pele go thekgana ke leboga ka mokgwa le re thekgileng ka gona mo letlakaleng la ntate ka kapa le ka mo go dr moremi re lebogile thata keletso nkoila kere ke tlo go fa difounu tšaka wa mfounela ra go thuša ka di-application wa ya sekolong wa chifta ntwane wa ya go dula Pretoria wa fodiša tlhogo wa boa gae o fenia le wena santse ye sekolong thank you mothele jo motse community radio gona fela go 96.3 FM re a leboga tsebe ya gago ye o re adimileng yona go tloga ka area senyane o fitla ka ona motsotso re le gona go tswa go nna ke le morwa motšhamaubane ke tšwele